Au te fia o folo fa ma fa talo fantu I lau mai moanga le nei manga o le a fia sa mo I na ua fitu minute o jai daily tu la e fa le tau tua fa wa lau Blue TV. Ia ai pe se fo le tatou por kalame o le tau te ia e manu ia fa o le tatou o tunu le dei a fia ma tango fia le alofa malanga le o le tatou ma tai sili le langi. Ia o le aso fo I ua fasifo iai ngā luenga whaitawina fo I lele whaare vai aso. O aso whai ngā luenga o le aso whareide aso suamar fitu. O le masina lona lima po le masina le neo me lua afe lua se fulu ma le wha. Fia le loto mare nganga I toi fo I mai e wha au tiu te ma whaiva e me se fo I o le tautua wha au. Ia alau Blue TV e mai se o le tātou porokalame o le tauta ia e mare manuia whaiva o le tātou o turu. Tau te iae male malo, tau te iae male manuia I le anga le lei o lo tātou ma te sili le langi. Wa ia ma faufaunga fu I o le tangata. Ia wana o se foi ai whae e le tau. O se ausanga e le tu vai fu. Ia pe a whai e le tusa ma le whirangalo o le tātou ma te sili le langi. Ia a o le fiafianga o le loto o toi wha fu I sia fu I le malosi ai maisi. Ia o le kale are ngai ma le furu. Wa matua tele ana whainga ma ua whare kongo I mamea. Ioi, tele na lea ngai mamea ma whare tonu I mamea. Ia, au ai le fu ise kalango aku ai whai mo kakale ia ma le furu. A o lona whae te nganata. O le tūlanga fu I lele o le pepesi. Kau kesi re fiela, wo mai ia aku wa uere kale. A wala vea koe masia o producer. Ioi, ia. Ela ua toe me I mai le sia u I men mana ia o le ai lava ia to tele le au whainga luenga me whaono lanto ua produce el tato prokalame lava le teimi. Ia ai fwoi wha malolonga le tua si uso ia Jake Misa. Ia po ia fwoi wha manu o whanga I ngase a mesa fwoi. Ia ai hope kere I pisia kui la uka mai furungu sau ma. Ai whaafitai atu, te talo whaafitai ia te o tou sa o tou omi mai, moli mai o tou whaamanuianga malo whaanga, mara tou whaamalo si aue mesi o te talo. O ke whaku la ukala, matua pisi la uke le fongi, e le ngada o le toa tele o I tātou lungo o le tātou purukalame. O mapaanga mamai, o nisi o tele masani iai ai ua vea le nei purukalame, ua whaatupu ai le a ngā lofa. E meli mai pe vili mai. E o isi matua I structure le lei mai lava le whaingo le vai. Ioi. Ai o le toa tele lava I li lifar ka malea o le hani ki polo. Ka malanga. Ioi. Ia. Whaftaila. I elenga leo le tua. Matua I o manuia. Ioi. Asa solo manuia o se lau pasenge ku sa whapea mai se lau pasenge. Le ua iwa kesi mara iwa. Iyo, whaaftai tele atulai ati o tau, mai se fo onisi, whaaftai fo se uso ia pali, jo, iyo, mafuta mai nai alisa. Ili mai la ukama sore maka ukia la pangor vai ko inga. Sa waila markama nga kiwa fa au. Aftai tele ati uso. Ya tu sa fo ya mai se lava le ano no ai pe no fa tu tau le tolo lo wa tu to suafa. Whaaftai ya nisi o whafia ngainga. Ia o nisi fo isa tusi mai ia le tatalo fo ilele. Ia whamalo si au. Io lo maua lava le malo loina ile alofa maleanga leo le tātou tapa au siri le nangi. Fio yo le tala le leifa talo fatu. Fea lava te maua mai ai lo leo ile nei taimi o le afiafi. Whaatalofa ma o whaafelo iatu ma o folo fatu. Atalo fatu se utama whaleanganga fata waita. Ia ma le fretua ya melody ma le no whaalo le mafuta mai nai mrewa. Ia le pitunu o mahia ele nei vai nga o le fiafi ma lo la fo il tapua I faiva te talo foi ia a wata ma fanau ia ma se rua fanau fa le nganga ia fa tele lava I talo sanga me se fo il tapua inga la ka tai leo fa fia nga uma lava io o nisi o tanto masani pe fo yo le fiafi na po sa mo le manoa ia filo ai foi se o mo kanga ku akule akale lunga no le tita wa amata tato bukala me wa ngalono se o mato senda tu il tato producer ia mato filo ai foi le po se ava no ana malanga tu ai le setina
sa whatauteia e le official le fionga le konsula o Samoa, le fionga fo ia fe mata, ia, whainga tā fo le tausinga le ainga sa tunu mofono, le ainga malosi, ia, mi se fo le mamaro le whale tolu, ia, malau whautautanga ia whale a frungongo, ia, ma o le official e taula mua ai, ia, le fono fawfautua si o tātu uturu, i Samoa, i nei au kilani. Ia le fionga le te fono, ia le fionga tofi lau Ted Stanley, ia me se voi lau le lau, ia ma le fofonga fo o le fono fofutua, ia le sunga le ataua pisitasa vea, Al Harrington le vea. Ia ane ngā tafo i leo sui o whawhianga inga so fatasi, o tātou whaiwhi au so fatasi. Ia e peilan sa awa i tua i Father Michael, fionga i tama patele Father Michael. Ia sa te itai lea fwoi whawea ma te itai ngā lea fwoi tamai i no lotu e te wha taunu uai le dina ma le fionga lea ma malu le tātou malo mlo na masiofo sa uai fwoi le sunga whawhea ngai ngā le Anglican po le kalisi ne langi o sunga Reverend tole foa tu pa i le rilovea ma le tua fwoi la o le sunga ia tole foa o ia fwoi le wa vea ma pasa wha tautoina aloa ia o tūlanga le victim support sa mo victim support ia po le to manga we popu ngati tonu si tatu tunu o Samoa le ngata le va I fale ia le va I fafo sa ia le pona por ngata fo le sui mai le maftanga le PLF Pacific Leadership Forum io e le pona po ia me se fo ia o le fionga to filau esta te vanga ma to tele lava sa manto ia mo fe lava no il na fia Filipina mana ia toi mole toi la fa malo le fionga le ama malo le tanto malo tu tasi o Samoa le fionga il tama ainga tui mele li fano malau masiofo le fionga le matua ya fa mausili se ngafo ya me se foi o lo do au malanga le fa au pe I nei ya o tero nei o no le malanga man tu fo lo I malanga le fa le malo alo ia io le state visit fo le fionga le ama malo le tato malo e se mai si fai ngā malanga I tūlanga si ngā se ma le apupulusi e tofanga. Ia e sa mawaila si nā vanoa. Ia e whailo ai atua ia I la tōu le pōna pō. Whatalo whātula I so se whawhianga inga wāwhea la ona o leo te whatalo whai au fo le tō tele. Nga te lo sunga whawhianga inga ia Joe P. Vasili. Ia ai me se fo le whaletua I nā I le stete pole no fuanga pole pitonu Vancouver inga I wanga I se fo ia Vancouver vai kanga ka se Vancouver inga America ia le mafuta mai le fia mai se so se fa fia ngai ngala fata lo fa pitua fo I la ko inga tu I vasa toma io ka lo fa ku sa mau la ngai telo taimi te vala au mai yo lo fa ia ma to nga luenga me fono ele I mau ala stai milele tani to il telefoni e fa lo fa good to see you ia vai fo I to le tama na fa tu tanga tu vasa to male mafuta mai nai ai au se talia ia male to tele lava o fule o fu fa kai fa pikoa ele mafutanga le marist o tako ia ele songa ya nomen ia pei or kai fongo le alva ngari o tako le maftanga malisi o tako ia awale ta benatu fo yo mo ta benanga ile la tu fa fianga po la tu siva tele na fa ngole independent siva 2024 wana ingalo o ele te mafuta mai o tako ka ko I ya fa kasi uma ia ila sto su maritasi o masina nei no winga o vai aso yo na tua ia uma ia leon no ile afia fitio late ile ho le fa ngoi no le South Dunedin Town Hall ma tua ia tolu se fulu tala ia ai fu eta to special performance ia ile na fiafi by au manga dance group Boe tiare mania male otako dancers and lots of entertainment. Le na tolu sultala including supper and entertainments. $40 at tour charge. Lono winga e mo mielo va fa so kaila. Contact him beforehand. Faf da yela le utau no mai ai maftanga mali si na otako faf ke kelea. Ke no me le ngofi faf kaya. Fafikai wa korea mamao mai alo ka ofu ka ofu po ofiu fa ara wiloa ia me ala wori ia marisi au kilang
ai le ai a se ofu e maua mai ai. Whawhikai a le se i ka ura au kilangi e mau ke mafuka i ruangi. Iyo e. Po o whamai o kala kangaka a kua maangeru ai a lima uu. Ai whaafitai lava. Ai wa ile mamau le menga korea mai e tau no mai ofu le son na file la wa tau se sila mai. Ai o le whakoa au loa i ngei ngā wakarango mai sia au pule mar mātou wa vaenga. O design ia sa whai atu fo i nei le Blue Wave. Iyo, design le o se lautau sanga. Ia, Malesi, o lea, Malesi, vai. Ma le tofo i tasi au o nanga i mawhai ona whai le tātou company le Blue Wave. Ia, o le printing, matulanga la whapena. So, therefore, once again, whapteite le lava. Iyo, i le tātou mawhtanga malosi le Malesi lalo i Otaku. Si tātou atu mua o le kele o kako ori, e kako whakarangoanga mai sa mongi. Au wane i eru esi. Se tātou whaatea lava nei nisi o tātou whamurianga o soifua. Ma nisi o tātou whaalinga. O ngā e awha loa le wha. Tātou wō le tātou whatatanonga pia mai a tātou malononga. O kou mangkua fo i. Le vaenga rengo whai akua i kou malo fo i le ai me se le tūlanga o le poloketi. O kou mō mai la o rirang o whiako vasolen kia ngi. O kou mō mai. Ia, e mawala le tātou whataltanonga ma le sui o le tu malo lea. Ia, it's a surprise. Lau le vau ka ua kia. Ai mawala le tātou whataltanonga. Ma e loa le kou malo. Le sa o pisa tuai. Ma se i tātou wola siaki. Pe mo i kala ia o maua soro mai nga sen soro mai el totele. Ia e whatalanoa ina inua le tātou bokalame o le tauta ia e nevanga o le afiafi. Ai ka kombo mua i tātou soifua ma suvana. Fa malulu atu nei nisi o aso na o le sona na fima nisi o aso ia ale atu atu fo ma dio to fina ngalo se i toi malosi mai la ukamo Jake Misa ona toi at va ai atu le nisi ai pauni ona ia so soifu o le ua ma fai ona ma wala va fo ile nei taimi o le ajonga o le birthday greetings i le tina ia mili fesolai so Maruia tele le ajonga o le valu se fulu ma le lima tausanga. Ia o le tina ia mile fesola so I le neivanga fo o le fiafiru o le tātou programe. Wishing you a joyous 85th birthday surrounded by loved ones and cherished moment. We love you, Mom. Mailia, ia, ele sunga ia test, fesola so, ia, me se foi o nai o walo uma, ia, me se foi o le ainga, ia, ni usila Australia ma Amerika. Sina, tātou aso I fōmana se whanau, tauno mai. O le isi tātou aso soifua, o le ajoang o le lima tausanga. Happy 5th birthday to Pokotia, o Pokotea, o Pokoti, Parker Philip. Love from your mama and family in 94 Block, Hawaii. Ia, esele. Ia, au le leifo o le tamaitai. Lai titile le atoanga o lona lima tausanga whaupopo tuai ma whamunianga. Ia, a le tauta ia e ma au nei a asiata mo o ele fine manuia tele lo waso whanau ile so. Ia, ma le tātou whaamanuianga whai ulea o le whamunianga o le aso soifua o le tausi. Ia, po le tamaitai ia fuatai tusani tupufia. Io e atoanga o le fast food tusanga o le to fare tausi io ia po le tamaitai ia fuatai tusani tupufia. Ia mai sio wali ia po o whamunianga mai le tofa ia manuo na loma lu telu vili. Ia whamunguia wale moe sio wali sio ko rua de sen mai o le whamunianga le nei mafa mai asianta mo moli antoa wa antoa le luas fun ma le lua tausanga o le matau tonga. Ka o kai le ise kaiminga ngausia iyo nga o nga o kaupi o aire ngausi manu yantu le atoanga le fase furu tu sanga ia isi o tausi lau tofa ia po lo sunga lo filofi iyo manu ia na loma lo telu vili ia lau fa tausi ia fuatai tu sani tupufia iyo ia me se foi alo faanga mai le tanto proclame le tauta ia me se foi o le lupe foi va ese
ia mo oe me se fu siu tausi le vanga o le fiafi o le isi tātou mo le tora whala uwha mai senga condolences vatula uwha mai senga lea i le mo le tua i o le malo kalu whai le tama matua ia po o le fionga ia anae au kuso matangi isa ako Stevenson Wata o mawana nafi. Sita mare leina ma to felo ila lo sita sio ile tu fo ila ma lo ia se papa fo por grandfather o sio ma to ainga. Ia le tama matua ia anai sa ma to ia ila lo le tau sanga le tia nei fa ingo tau sanga ia maletina ia tu ngaita. Ma to felo ia ile o te ma tu ala na si ia tu si to ina le tu lo le fionga fo ia anai. Ma si na fale tua ia mativa. Ia i pe au wha mawai fo i o le fionga ia anai o elusa manto ia i la loi Hamilton. Ia au whate ia lana nafi na ua maua maitala i la loi Hamilton. Ia ua tu ua ma lo, ia kaimi fo inga urusu o lae alu le usu ngā fongo fo ia. Ia wai le whakasa i la loi le whawhianga inga ia antu, masi ona wharitua i nai Hamilton. Ia ai o tūlanga i whamaisenga, watulunga li tātou pokalami o le tauta ia mai i le tina ia tu ngā ita, ia i o elu ma le whanau taua whao. Ia ma matu umalawa foi. Ia i le tu wai o le malo le fionga ia nae, au kuso, ia matangai sa ako Stevenson. I le nei foi waitau o le soifuanga. Ia whamaisele anganga o le tua i lau fionga le wharitua po e fo le tina mativa. Ia me se fo yo no fano ro fanga mai atu ngai tama se na fana ulalo i Hamilton ia te lo pauna na inisio vaenga mo le tolo fanga o le prokalami ele sunga ia Leo o por sunga ia Leo Simona o le tangata leo na ina le pisinisi por company tele le Pacific Labor Management ina limited i Ausetalia e Queenselani ni usa welese ma melepone. O le company tele nei o lo tele na so so ni fa fa ngaru ngai ni si o tatou tama fa na o lo auto va atu ngaru nga fa vai taimi. E te tonu o Ausetalia. Ia ele misia la le mai mo mai. E le tatou prokalame o le tauta ia e fia fita itasi. So ngai a leo ma Simona. Ma si ona tua ia ene. Mo le tola lo fa ngam famlia nga asiata. Ale tātou proklame ia ono o sa ili fo ima to esu evanoa e whalau tele mai ele au nanga e nei usila nei ia a fai fo ngai ki whalongo mai around the area there Pacific Labor Management Limited feso ka yesu e sa nga ruenga pe fa pe bole fanga e pe ko ngai le osu e mo se nga ruenga uskali ele nei manga o le viafi te whatalo whātu le toa tele o tātou lungo le porokalame. Ele nei vanga le fiafi. O le tasi o vaenga ai tātou tile atu le malolonga. O le ana maua mai ia sia o whesota inga i Samoa. Nei lava pose me o le wha sari tolu o matou al wha Samoa. Nei le auri po le whaasoro po le lua e fo. Samoa i sina fsota inga tu Samoa i le tūlanga la o le tauto mai ai o le tribunal la le tō whali o whaatau malama. Ma le tuala e whao ngā tua i nei minute i tato atu le manolonga. Ai umatua e fo i me tau te whaalau tele. O le i unga lai na whaatau mai ai. Mai mōlianga e lima. E whaalea o ngā ina ia mōlianga e lua. Ai o lo o whaatu mawina mōlianga e tolu. Mo whaalonga wakulanga o le fesiri mai nisi. Fesiri mai nisi whapea mai o lena mai nisi o whaasalalonga mai Samoa. Ia kakere iloa ka ika ia. Ia ai tau mwhai me fo iniso le tunu ualanga i pe tuli mai po kalame nei. Pe wha maungia po le ale tūlanga o le. O le soslam le wha maunga Samoa mai nei la vai le afiafi. O le unga le na mai o e ui o loo tālia manatua mai fo. O le ka lia le final lava o whai unga e whai re komisinga. Io e. Ai o le unga le nā lai ta oto mai ai. E vaenga, e tolu vaenga lai wha maunia. Ia ai lua ia
ia tūlanga e leo whaamaunia. Se tasi o vaenga mwhono u whaelo atu, lai ta o to mai ai vaenga e lua e leo whaamaunia ina, which is lai dismiss. Ela e awhi ai mali tūlanga e whaapea mai, e le isi se a le proceeding. O lai na sa o lava. Ioi. Ia, e peila no whai atu whapena, e le mawhaina o kauke, which is not now lang o le tātou taimi. E tātou te au tala ina le vaenga lea, but more of this. Ia, e whata o to mai ai i le aso ngā fua. Ia, e pole a fwoi se tūlanga o le whai unga ar komisina. Mana tua fwoi, e le i tu lia mo tua. Mangkua o menga lenga koe whaasoro muri kua, ai koe whaile me ka u o le whaamalo lo le tūmau. Lea lana ilo le tribunal, mo le sile fia le tātou utinu ule nei vanga le fiafi. Lea la sa ilo le tribunal, lea la ua maua wa umana, maua mai fo ile tātou fsota inga mai Samoa. O le whata o tonga la le na. Langa leanga a wako e isi whaasala lau fo i e kala oso ma le whatoi fo. Ma whamai wa guilty of all count. Le ai. E le ai se vaenga whapena. O lai iai vaenga e whaamaunia guilty ai. E iai fo i vaenga e leo whaamaunia ai. Which is e lua la morianga nai leo wha. One of those morianga, po se tasi o morianga nai leo whaonga i nai leo whaamaunia. E au fi ai, o lai na whai ai ta iala. O lai nga sa o le proceedings matulanga uma whapena. But, pēno o whai atu. Ia, e whai ngā kāia o lea ko inga case. O ko mo mai sa mo, ai man tufo, this is the tribunal, o le case whaaloko i whalea lea. O malo si anga uma, o lai lima o leo leo, le komisinga. So, ia tātou waia. If you're asking me a dia waia, makua ai longa e ongo mo se pasenge kau ke kilo ia malo si ka mori o ilea case. Yes, iupu sa sao. Leanga o le whaaloto i whale lava lea ia leo leo. At the end of the day, aka ko whaia fo ile aka karangoa e whaalau kele. E whaamasingo le komisinga. Wa o ia kongwar whaamasingo. E uia ile komiki lea nga filifilia. Pa hista aka ko kui ranking ma level. O ia le CJ o le. Kusa o ia le CJ. Kusa o ia kongwanga ke. O ia le boss. O le ala le whai unga tau tomai. Ai la le vaenga mahari e umari tātou whaatala noanga lea le aso so oai. O na tātou toi foi lea. Tātou te walanga o lea o le a wha a tāta. E ave le wha masinonga maualunga. Ai eila le catchy tu o le mea lea. E le catchy langa le sa mua le tātou wha afsota inga ma Samoa. Ai o le talatu le na ia mo le nei vaenga o le afia tātou te le atu tātou marolonga. Ia, o le tūlanga tonuna le ta o to mai ai le tribunal. Malo le ta pua i malo le te talo. Ioi. E mankua fui ko inga cases ngai peng o whiaku Samoa. Ele se mea, awala to matangi fo ili to tele o ila tau. Ila tau te nau ioi. Ele sa ilia o le ame o tonu. E me singa e koe fo ili ngā rue ngā lea kamari. Ele se mea tātou te e papule i fuam tūlanga fa bena. Lea ngā o le whaaloto i whale lava ia lea. O le whaaloto i whale lava ia leo. Lena whaatalia nei. Awa pe sau fu ila whakika inga a fo ilen tātou tala noa. Awa anga sau e fo ile dismiss o malava. Ia e kako ke ilo are kali e koe reverse uma ele komisina. Ona o lana sau noanga. O le are kali e ka oko mai. E ia le kali munimuti. Ia e ke waka ko waru e rope uma e nga whairi kali ar ka malo whapea. Le ai koe fo imaili o koe whenga ruenga. Whetoi fo si kako koe karango whalau i tele. Ai si kako mo mo malolonga. Fo i mai le malolonga. Ona wha whailoa i lea o lau malo wha aloalungia. Si kako waku se i whesiringia. Pe mo i a kalaia. Wa misuse le kele o whanti. O wai fo i le iku malo. O le a e sirifia. Pe a mai atato malolonga. Le au le toe tai aina uru whao pe o te sāsāina le whala e pe o whaiva o poula.
O te le toi au whanga ina fo i le niu loa. Pe o te toi pāpau ina whātupe ua muli o taula whonga malona whalalaki. A wāu sa moa, mai lava i le mata whanua se ia pā ia siu whanua. Pa o le tolo na fau sele ai le la. Se ia pā ia le pito whanua o le vai na sali. A wāu o maea o na papae o na tupua ma o na papa whasau, tu lo via sa moa. Ai whatalofa ma whawhelo i atu i le whita whawhonga le atu nuu. Whapea wō mau mea mai, ai meise a inga uma i sa moa ma atu nuu i whafo. O le nei mitanga ruenga me tutisi pito nu uta i satu paitea nei. Pai ia lava lea i le su sa moe le oi, i a tavu i mga su. Whapea fo i tapa au. Malu tapa au le whano, whapea le ala taua. Aua tasi nei le fina ngalo le mtanga ruenga me tutisi satu paitea nei. Ina ia fausia se malu fau. A wata po inga masau dinga uma i lo tato tua. Ua silia nei ma le fast food tausanga o le malu o iai nei. Ma ua iai vaenga ua mo mia o na toe tapena ma whale lei. E le ngata i lea. O a fianga i le tau. Pe a whai e ma mawhati munga. E lo fia ai le laufanua nei le ele i le vai. E tau ai le sila ma le whatau o le soifua maloloina. Ai mai se o le saunga le mu o tangata uma e auto vaa mai i to tono le nei no toa. O le ala lea ua tasi ai le tō wha ma le whau tautanga i le nei kānesia. Se i whātino se tau sala online mo le nei wha moe moe. E ala ese le fōai ma le anga le lei o le tātou tua. Mo saunia foi ala tele vavave whaateko no losi nei o po. E sa ili ai ma whaatino ai le ngā ruenga. E so tau au ma le lango whaatasi o lana whanau. Mo so se wha moe moe o le au ma le tala le o tātou tua. Ai mātou te whaatai fo lau ma whaalolo ma au. Ne i o ia lo whalita ma lo tau apisa. Whainga tā o le maa e le tau la e ia. Mātou te tūtū pito vao ma mātou tālia lupe o mau i sau whina ngalo fuati eifo. Ma sau tō wha le atua. Wa amo tau ato ma samo i le ala. Lea sau a au ma fola, ma sau ma au e ala i se seleni. Mātou te talia lava ma le nganga whaftai teli. A wao upo ale tusi. Sili le manuia o lefo a nailo le na te talia. Tātou talo sia ia, ia tātou osi taulanga whātasi, e ala i lo o tau a awhawai. Whātasi masa mātou ngā ruenga whātau wa. A wāle wha moe moe, mo le whi au matala leia le atua. Ia soifua ma ia maria.
ia fia Pacific Easy whaelo atu lana whabitoa mo le aso sao tina male masira atoa o me. E whase fun whaelonga tupeta I lua se lau ta lau saunia mo ana paanga. E lua se fun whaelonga mo Samoa, lua se fun whaelonga mo tātou I New Zealand nei. E se ina whaelonga se fulu I aso whareilo wa yaso de tasi. E afu atu las whareile se fulu o me. Manatua o lo whawau fo I le whabitoa e nao le lima tala tongi pia e whaonga I le Pacific Easy mobile app. O lo avanoa fo I le direct transfer ti posi mai yelo tupe I le tātou account ma whaatino I lungo le telefoni la foino au tupe whamamoli. Ai inga whabitoa. Awari ngalo si lia ma le fitu se fulu a tātou la la o whaasopoli ai New Zealand. O lo avanoa fo I a tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisha whamtalanga bala au le telefoni o Valuselau o Tasiono no Bea Siasi I le apia fōringa Pacific Easy. O lunga lo penga tawhailangi www.pacificeasy.com. Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamamoli Samoa. In 2019, our Pacific family in Samoa faced a devastating measles epidemic. It was a stark reminder of the importance of immunization. Our Pacific community is strong, but measles can strike anyone. Immunization is our shield against this deadly disease. Let's learn from Samoa's experience. Let's protect our families, our children, and our elders. Let's show Aotearoa the strength of our Pacific community. Immunize today, protect tomorrow. Let's stand together and protect our future. Jaimaro Wachile, ua tonu se fulu ma le valu minute ua te nei le tu live fa le tautua fa wa lau Blue TV. Ai mai sore por kalame o le tauta ya e ma le manuia fai volo tato tiro. Ya por tauta ya e fo le deivanga o le fiafi. Pai ora ufa yantu e fo I mai lo le tanto malolonga tanto kolosi lo I Samoa. Ia e le tanto malo fa alo alongia. Se I fesilingia tu langa fo I le tele o le tala ma le fafa tala sa tu ina mai. Ia I le tu langa le fa nga ino le lato fo I poloketi o le miliona. Ia me se upu madala ia onisi fo yo ia peno fo ya tanto e sa ili ia ile au sa o le paipa. Io e le tato te le ia ai tātou te sa ili mai lava pesili anga I tu ua fo I tu malo mai la tau o lo to tonu lava fo I le nuu ma tu langa fa pena ia se I tau au mai ma au vantu se tu langa ole a fa lau te lenga ole ma ta upu ole I tu malo o ale pata I tu pai lunga o la malo le nei fiafi au te fie fai lo anto le o ma wala o so ta inga I le sa avea ma fai pule mo paia inga e lua ua tuana I atu Ioi. Ia I lunga o le tātou proklame o le tauta ia e le fionga I le maupu o le tu ia ana le fionga ia amitua nai I generate whanga I valu samu. Ia I le proklame ale Blue TV por mona TV le nei fia mai se le tātou tauta ia. Au te fia whailo antu ia o le o mawana mafisa o te inga ia ma le fionga I le amitua nai ia vai antu fo I le fio le tu ia tua wha nofo. Ia a fio amitua nai mai la ua swafa fio fo il fale fio li. Ia ala la tai vai o le to o fuatanga maupu I ante o e sa le au mua. Fatalofa mo folo fantu. Ia o tama tuai fo I o le pale mene o le tantu utunu. Ma lor sai fo manuia lau fionga de maupu o le tuiana. Lau fionga mitona I le nei vanga o le fiafi. Ia. Ife fo I o folofo ba. Fatalofa atu fo I lau fionga siata. O le fo I o fai mo fonga o le tatu pokalame o le tauta iai. Ia, o paia foi masama, fai ngā o lau fionga, ia, nunu atu whātini o tau sala e le la whatauri maina I se whamatalanga si o whatau wā. Ia. Ia, via le li o lewa, o foi se sota inga malau fionga, ia, a whatai le anga le leo le tua wa, o maini lao. Ia, pe foi o nei fina ngalo iei, mai sa I lia mai foi se o neito ina tu sai foi manisi foi o mantau pe ona e finangaro iai Ma lo fa te lava lau fionga mitua nai fa te fa o fa lau mai lo wa noa Io wa te loa o matua fiu e tuli ia I la tau fo I o lo tai fono ina le poloketi matulanga fa bena ai o manatu e ta patu li le tata so finangalo wa o oe sa e iai tu ai ngā tūlanga o le pāle mene, I te tonu o whai ngā malo I upu whai o malo.
O lisi fo i vaenga wo manatu ai e man ia tele lo u feso ta yatu. E le ngata fo i o lo e i totonu fo i o le fioanga. Ai e awa si fekura ukala sa ole a o mai nei se tangata fo i le fa pe mai. E tele fa pe mai tangata ia wa so e me vai asia ka se si fo i le e fai mamango ai le mele. Ai o te fie fa i lo antu le tunu. O le fionga ya mi tona. O le vana vea ma fai pule fo i o le tu malo ali pata tu pai lunga mai se vai tau o le lua fe lua a sfumartasi, lua fe sfumartasi. Ia se i fato a mai antu nei lava i le lua fe lua tasi. Ia sa tau va fo i la lo le fua a le maenga fa upu fai e pui pui ia te tau a tangata. Ai ile nei vanga le fila o fionga mtua na ia tate le i o i fa fesili wo manatu se i fesili e. O mai lau fionga. Ina ua mai ai fo i whainga palo ta tele. Ia ole ua tolu nei tau sanga taluna. Tu la ina malo fau. Mai suinga fo i o resoi fuanga wai ai. Ia so faiso ese mai le taimi fo i o pale meritofi. Ia, ua whamalo i lau fionga whapsini siata. Ia ua o mako mai kuae. Ia o mea kuai ia. Ia ua mawhoi keimi sa whaipule ai. Ia makaukua i le kumalo e le kufu whaipule. Ia le hui ua koe whau kiu ke masangi whale ainga. Malo. Whainga hoi vainga whanau ma aku hoi ringi vainga le fiafi ma ia. Te o masangi ia. Ao. Ia bo wale marosi ia maua. Bo le ola. Ia via le ri. Malo whawhetai. E te ilole mele ua uwa vai e tuai. E ia uru popo o ri i or matua au le leia ri fōringa tala vau e fo i mauru popo o pe e fōringa ngase vo i le. O ela le si la o fionga mitua na i le si uru po o tala vau le o toi vai e tuai. No winga e tau mai nao. Ei o. O le antao loa i nei vaenga o mo mia ai whaafsiringia. O le tele i o le whawhatala lau fionga mitua na i o le tele o le whawhatala sa whaao mai e tangata lau tele o le tū malo ma whaao mai le nei porkalame. Ma o lato o mai aini whaasea i le tūlanga e le whao ngā ina o le poloketi e le miliona e lo tau i tū malo i tū pailunga. O le a whatu loua ma whata o topa ia ma mamalu o le tū pailunga ma tūlanga. Ai si tasu i tonu wale matole niu. Ia e nei vaenga o lau walunga. O lau whawhisiti. Ta a mata mua mai ai. E iai se wha mao nianga o loo lei o na polo whaasoa. Ia tūlanga i le whao ngā ina o le poloketi. Ai a whaifo i o lea. E ma whai ona i tau whaasoa mai le mamadu o lea tunu po o ana i nei vaenga. O ana i nei vaenga i tau satia ai le mana i o le whao ngā ina o le poloketi. Ai wha mata fo i o manuia tutusa. Ma manuia lau tele, a o aku fo i wha manguianga e kakau, o na o atu i ainga e peo na fola mai, e le whai ngā manolo tūlai mai. Ua whamalo i lau whioka si ata whafsiri. O le a ngai mua sau whamatalanga i le whamoe ne o tatou malo. Mali. E iai lama le nganga mawalunga i au nei. E lango i le nei foi pamoe le malo. Wai i lo hoi taimi e le toe tau whesiringia. Ia e le ia ni turanga whapea i vai ngā tupe e tuina mai tu malo. E whaamalie e imana o ngore tu malo. Ia e pita iano nei whai ngā malo tūlai mai. Whaftai tele le tō whawai. O whaamatu mai se leni e tuai peo nei whonu whawai. Ia e whasoa. Tutusa mo tangata umare tu malo. Ia pe foi la ma tu malo ale pata tu paidunga. Ia wa e lama tetonu o se leni nei. E anga va au mai ia tangata palota umor matu tu malo. Ai la nganga ma warunga lava. E fa fetai ai le nei foi nga malo tu lai mai nei tai. Ia tu sai mal fa mo ne o tasi miliona. Mo fonu fa vai tu malo. Pe o laulea tala momoa. A nga i mta upu ne i le mato i le whamoe ne o le malo. O le matua
matua faingofia foi mo lo tura I tofi temi nei awa mo lo sui fia siata vai te voi o a sau tam ti te su me pili a o mai matua me manna o mai ia e tanga te lata tanga e fa mari e mana peta ia o le wa mai il malo kasi miliona o o le makua lava le fa so ile ngi ile kausanga kasi miliona pusa voi pe rusa la wa fil kausanga la ko kilo o le makua lava le fa so malo Faftai. Ia ma e pe voila ngai nai sau no lo fionga siata e tu sai fo io o nisio o toa pe ona fa o atu lo fionga e ala mato proket ia le ngakala le fa o ku lo fionga ia e fa penga fo ia wi e kwa ele ngata fo I mato nu ia o nei tangata I bailoa ma u tautongia ia e o mai foi la to pisil pisil mai ia on ta faile e tau tari o ele o mena ia nga isa o o komiti o le fon fa vai ia no la fo mai to wina la to e pe o e se fale pe o a tu ho si tu pe o fa pito monu ia tas ole wa pe ole au nga tole miliona la to la tau vai mo manuia la tele ole tu malo ya pe ma tu ti tiro le tau mai tau vina ya o pe ole o nga tasi le futia mo le mele pe ole o pore tunu le fa mo le malo ya mala to o la wa tu ri mai ele e fa mo le tu malo mo le fa so ina le ole tato o matu tasi miliona e pe o sa una to malo Faftai a mitona ai o le tasi o vaenga o te fia fesilingia o le vai tonu ina lea o mea te tau ona maua e lea a inga ia maritu malo matulanga whapena o le ana maua na I whawhatala ia o le whako a kaua ruaku I kua le milionga lea ioe le milionga au le o savali le rua tausanga ma le afa ai o isi fo I le o ai le taimile nei o la Italia o nisi fo isa ia le to alia e le imauani o la to tongi matulanga whapena peno fai e mawhai nai tau saunoa mai nei nisi e ini tau wha amaunianga o vaenga ia e le atunga lunga o nisi o I la tau fo I sa wha o mai le tatou purkalame la lana no tua I se sa ili se whaatatala noanga ia malau fionga fo I walanga o tou le observinga mea lai tutupu o tou fo e tauna manuia I le wha amanuianga le te saunoina ai mawhai nai tau saunoa o a vaenga I e toa ole me mo mua la o fionga pe ole me le tasi le me ole mutua la ngona ia lo fa no I le mtaupu ne ole me mo mua la o le suaina o ele e fa tu ai ele fale le fun fa vai I lo wa wia malama wa sua fa malusi a le fun fa vai wo ala to wia pa sino ia le lua eka mo le fale le fun fa vai ma fa ia tina e to ia la ma to tau ma fa ia tu ia e ta office I fa se tala ia ele mo faina na o mai al so ele ia se tali mai al foi pule ma le komiti fa vai ile mato nau le a wa si sila lo fionga siata ole a wala le yuta ile mele u fatu ile atonu a o atu ia tau silfia vai temio tsunami a me vole le sa fi na wa ona e lo totunga o fanua o mato nu wa sa mo mana se le ni e o fo sio wa inga ba tele no fo ile o wa inga e sio wa inga no fo o le ala al meu fa no ai o le o wa fa malo si le suanga o le fanua e na ho si fia si acha o ele o tofi mai le tu o tanga o lo le fa sino manga ide
matonu ya le o sua fa malo se lua e kale e lai le to la le tau fi ni fa le lai tuole o le matou poloketi ia o le ala ia e te sile fia voe siata o le soi fuanga nei e ia me tau le ama fatifata e le tu maleanga o le va felo loa o lesi matai a le fala me lave o me o tau titilo ia ele fina wa ia le komiti ele se fai mai se tala e winga ngai va pe mai ia mariria ko ngai mo ko ie ia la so ko fi ngalo le wa ia nga ma ko fa pe le se mo wa para la vale me ka ulanga le mo kilo ma ko ia pe foi au ia o que alo foi so ainga la ngo foi no le ele fa pe la ve o mo fo ngai se va ngo fo no la o le matou ainga la man o la afia ele o la ve o la no fo na i te respect ia o la to me to me na fa le nga i fa mo ne i lunga le loto hoi le o le la wa la ve fa o le la wa tau fia le fasi le fanua le o la tau fia a wa fa si ai se ofisa i lunga o fanua le ala u fio ga siat na una si e tu container fast food wa tu ro tu ro nga tonu no o mo sua ia failo ma mo fa se e foi anga i tu maluma ia va tu ro mal polo ina famsino ka ofi famsino ta ofi nga ruenga sei fai mo famsino era na iro to ai uma era le famo mo ele ai ele ni fonua o fonua tau sa mo ai ele fonua fa la ngano o mo ele un famsino a le watu tongi ela se tupe o ai watu tongi waru ye tupe o le na wa a ka ko ku se si ku o mai mauna le fai fua ona ele iso ala upuleina mau ia la sao ai o ye se fa mo o ko kongi ela ngi kupe ma fa aru ni tupe na me wata sua o le fa ngaina e lau e tele tupe o telo waru ye awa e fai o le tupe o le suanga wana e na hai atu le masini sua ia ma mela i wale wa mai mau nei ia le fale le na fai ono le wale wa tafia mai fa sino wa kule unga fa sino le la mai mau wai e kupe fa ka wai la papa me mo fa pega ile ia e mo ma so kai mai o kai fogo ma su kai fogo mala ko el komi se fai se fuanga i ka pune o fela le wato fa me ile ofisa autu o poloketi o tolu se o tu malo o fela o fai nei ai wato ya lo si tupe o to tongi ai si tupe le nei taimi o fanu o ai o fale o ai le o fai le poloketi taimi le nei le fono fa vai rau fionga mo lo si le fia o la fai o fanu fai pule mai era matanga wato a matai na a wai atu le milion e fa per lo le tala o le a fai le tu mau i le fale o le fai pule e tapena ia e fai ai le ofisa ai se tawanga ila e amata na tapena uta le vaenga le e o tupo nei fa le tot e o mana le so ia la e fai o fai pule ia le ofisa o le mato fon fa vai io te masalo ia la ia le to le rent le lisi mo fa pena io le ofisa me fale me fa pena ia ora e fatino i lo fale ia o ia le vaenga le na vestien tau ia wole ai ala se langa lo mo fa mo fa msdoga e ave se mo me uma ma lo fa vitai ina ku ke mi game ma lo fa vitai lo sunga ole si vaenga sa o mawaina ile ai na o fa afsilia tu pe se fa maunianga walanga o lena sau noa le fionga le minister. O re kele au ku malo ma kua sekia. Se i vanga ngā ainga ingisi o i ku malo. Ai, ele o misi mai ai le ingoa o si o tautu malo i vaenga ia. O lena mahaua na iai le masini e vatu e sua ele matulanga whapena he whaalau le lei umani whanua wā ia mana onga o le tu malo i tūlanga o le bloketi. Ai whawhatala na maua mai fo ia le lo ofisiri atu. E uma e ngai le isuangi ele whalautele mo tangata lautele mai tu malo.
ai uma e ai nga o e au lo komiki e se fa moni nga o le vai nga lo fionga mtona lau whawasili lau whiunga siata. Ele se sele le mauna o e sile whiina i e o longoina lau whiunga i taupu lea. Le mari e ia. Ai o tasi foi le mea o le matua u whanua noa ia. Ua na hae ala masini e sua ia wala ngā lue. Ua olo na eisi toa le i le whainga le whare. Ia, wa siaka. Mua fola sua ngolo awa. Sua le awala. Wala wiko o. Ia, tupulor fale tonu lea. Ia, le sua loa. Ua i lo tai tonunga. Ua fai longa tangata. El komiti. Ua ai i lau ki kilo malau vai mako ngui lalo mangwala ko. Ka kienga isi fio anga i o bai loa mautongia. Au leo ye. Au lalo manua ia. Nau awala lava al komiti aero la bebe ele tono komiti na sua wala mala to wa inga na sua wala ala la tele la mal matonu wa ngurge o mako keli ele ngia wala e o ya a mo ka o ke lo ngumela kasiro ngo lisi ai uma ela ya ele sia wala sua kasire u fa no nga tele la awa pe ano fa yetu asia tempo solo o tupene e anga va o mai mato ya la sila la o ya wala la pe le o ya o ta ua wala e o mai na so le ai mase awala o anga o sole no le ai mase awala o anga ele ma fai nga ruska vale ele au kilo we kupe nga lu i le mele il porca la mele kairo ye au ke rope rapule la kalse la pule o fo sala wafi wow awa au ki kilo ye le uminga i kwano singi ia mabako awala inga sua o le menga le alkasinga ele se talana siat o le to atele o matou ia pe tau ye ina i petenga ina i tonu o le polo keki le ele misi singa sua se awala o e lavanga la e kongol komiti. Ia, na sua lako awala. Ia mo lako wainga. Ia, ka paunga, ele sesia. malo Mongi whamau. malo fa'afetai tele a le fa'afoga le mamalo le tulu ma le tua mai fo'i mo le silafia nisi le fa'ato'a mai moa mai o le mafa'atalanoaga ma le fioga ia amituana'i e le o le tu'uaʻia po o se talanoaga e fa'atatau anga i le malo ma se lape o le malo le proketi le ai. O lai se lau pasenge le amainga le malo ia o le kupe i kua. A o le ua tanto asiasi i le whainga whaaloto i fale. I nisi la ia o i tu malo le tau iei le toa. Ma o nisi o i tu malo lo to atele i lantou o lo o fai tio mai. Ia ma fai mai. O le makua o nisi o me le taimile nei o lai fa mai o lai tau talia fato a o atu fo i a lantou ni nei whaasafua. O mea maua mai i le poroketi. O le si vaenga whaftai lewa e confirminga le tasi le vaenga. O le si au whafisiri lau whiunga mtona. Sa maua fo ina inisi o suenga. Manisi na lato viso o taimai. O le tau ma le expenses o le to tongi ai le kosonga kunga o le container i kua. O maua fo i e pese furu wafe le melenga koso kua le container. E mawhaina, o le kaure a le ka koso ai, wa le la tatu alu i le upule tau o le misuse to le fund. O le kaunga ka le a aua e tau sa ili pa mole i sa mo, o le kakawhai pisingisi o le tangatai. O se kaure e koso ko, se container i kua ya tatu le matamatangi, e hongo o se fulu wafe, o se lua se fulu wafe, e koso ko. Ia, whawhakaia siaka. Pela o kaua ke mo sola. O le polo kalanga e au la música o le ngei fa mo malo o mo kwala ngolango aro kangaka
Lo sui. Langa o nga. Se tau wo vai lupe ale le sau noanga mantango fia lo vionga ami tu nai. Peila. Wo vai lupe am tona wo vai lupe tu lava. On o tau fale John o le tau fale John le ta connections o te le loa o le se ki mai la pit. Yeah. Am tona poe mau mai au. Fa mo le ala o vionga. Am tona. Oe tau mau mai, oe tau mau mai au. Ja. Se kau koe fa se ke urka ko connection sa. Lengo. Sao. Ja. Le kau por Brian. China Fucking luas fu afe fa maungia mai su ko. Ja, fa malu ko saka. Le faina, e ke loi, on manai yor vaenga le la tali mai ai. Ai ona wo fa la ve fau, wo fa le ko. O fa le tonu mai ta internet so nga manga ya di le amakanga mai sia ka mengi di ai pe wa wo ono ya fo ide le iku le ka ma fa le se I fa si lo le me. Ala ngo le wa ta o ta fesili. Wo i ka fesili ai se to tau sia ki fo ka internet nai lo pito fa mole la vala o fionga mi tona. Ia po se kau koe kongi se kau fai aku ono sai foi le mai moanga ta tau batunu. Ile nei fiafi. Au ko ke pole. Au ko ke pole o le e. Ia, le o ke ka. Okay. Wakilia mai oi, wakilia mai fa fonga. Se to sa no mai am tona. Ia, le o kilia u seta. Ia, le nga. Ia, le foi la umana ia tu la pito. Io fa malu fa fonga mau ale. Se to tali me alta fisiri le la u fionga am tona ele nga makaro la ukali. Ai ngenge fu mai nga maligiano la le alka internet. Ai se to sa no mai to tali me alta fisiri le fa mole I tau ia o tau ma wana na vatu i container se o foi tau containers fa mole. Ia, sa no mai. Wale vango vai ku sa mo wale vano vai tu I post le nei vai so seta ya sa no mai to fai mala le tanta li fa mole la vam to nai ya sa no mai oi va ole fa sili va sia ki le bele le container ma le kau container le na e sao vai o ke fa la wa fa ma yanga o le langa o ko le sui ko biki ma ko lunga lo mangu le so kai me ya u I vai nga mai o le kau o le kupe ke le ka o kua ke le fa ya po ave po ai o ngal container me nga ia mkanga empty container le fast food o le kupe fa adu e luas fu afe le empty o le kosonga kunga le lodi e fuafe o le whamaungia mai e sui Malo. Singia moi lai Talo fai. Olea. La se va sai foi le niva. Ya wo. La se va sai foi le niva ngole fiafi. So we'll have a little break. Famor mole. Ava pe mau mai mi tona. Ya matua fale tonu mai ya le tulanga o le ta internet na ya ta Samoa. Ai au koe karia se koe se kile fa mole.
mo le vanga uva ia ku o kapisa mai ka ngaka ile silo o le a internet sa mo o le vana ta vai atu o kapisa sono mai ko akele ma ia ka kele lo ita walanga o le aso fo ile le ile fa tanoanga o le aso le matulanga fa pena fa mai finga ngalo ka le church se o ka fa ka ku finga ngalo ka le church le ota ma lo asiata na se fa tuanga fa mole ato e fa se sia interview mo le lumana te tauna to te tongi le blue TV se credit mo nei tangata e fa interview wa awa e fa moku ka lo fa fe ya church ola fe sili ya church le ota po ai le o ai o fa ya ku ya o e mo ke o veangi credit i samo au kari ai kasirangi ko inga kanga ka o makwa fai kala fa kupua fatoi foi ini to inga vo e sa o fa fingi e fa le nga ya vai makwa tu siwa la kikire yo rai yo vai la o leota alu le fa ka se credit ke alu e pe uma ku pe credit sa mo e le fo ia ile le ang internet yo mo sila fia e uma ku pe fa ia ile fa ka wai a le suia le fa fika udi la e fa por kiki inga fa ile mau internet sa mo or kali nga yo e sa o nga ngua sko inga fo ile leo e fa pule a sko inga lo au yo wa pick kepo ia a stiol fa le tonu en lenga internet ora kali na nga ai lai loa te tau fai me vole nan tala mai o sole o pia le o inga ke ru karkala ngoi ngai ka ru fai o le la fifa ko re au kama ia ka ngola fa ka se credit mo fa mo le po ko mo se am to nai we toi tau fa le tonu manga yar ka internet mo auto fa le tonu mai lava po le se mafuanga ia wa o vai ku ia a fa yo fa le ko ke lo le si au wala le la fa nga mai le fili le fili sa mo or kama voi le como fai e fa le anga mo internet fa karango ia kasi nga kasi dia awala tactic le la fa nga mai ngai e lo e kama ele wadi e fa ngar wenga po ile fa ngar wenga ia me yo e lo ke lo ele wadi ia wala ngai ka ke le fa ya ku fosi kuma ala ale makua polo kiki o me fa ke ro ai ka kala ngofo le makango makau makiro le la fa karango mai ia ka le la ke le fo nga fai ai le fa maongi o fai pule HRPP ia makarola ia le nga i foro le eu le waya man internet ia ioi nga le fa le kongul mako kau ngai sa mo ia vai la sa onga le na langa ele se lo so noanga o le vano va ia tu na ia ofileni na malanga tu sa mo manisi foi ia o le fainga maior kala o le akulo o fai mai kala titi sa o fai mai kala o le Vodafone ia au te lo swing o le tau fa le ton wai foi ia o nanga na ia fa mo le la ka ko fai kwala u to se to sa no ma ia ele imangi ngo fa kasi ma se vai ngo la utali mai container ona le o le internet se do sa no ma ia fa mo le lo fionga am to na e se fa ma ni nga o ia vaenga se fulu wa fe ko so wide container lua se fulu wa fe ka wor container empty e fa na sa no fa pen ia lo fionga se to we fa sili vaenga le ia e sa o le la sa no nga o le foina wai fa ali mai foi su committee ya unei e luas fulu afe ka o le empty container as fulu afe nga koso ko container ngai ia pia i kuaina o mang wow ia le container le fa nga lo e fai fali a ku fa kasi la le ku le expenses ole ku pere nga lu le fali i ia le container le ka fai fali e koso afe a ko so nga kunga
Ia markau o le empty. O ke le ola po yo le empty o le melanga ia kanga renga o sei. E baba ai ma kilo kilo. I kanga ka yo ngal container. Ia ar ko songa nga ia e la ang fa ma ngia mai sul committee wa ke le lo foi a. Ang mai sul committee fa mai a. E luas furu ka o container. As furu wa fe nga fo ko so ko container. Ai lo no pia ia i lo tato wa tunu o Samoa ma le tau wa e pingo fa ya ko lo fionga fa pisingisi e tau e ka ule se price le me ora so finanga e fe ka wi e sa ora ngai ko inga ka is this realistic e sa ora ai nga e ka fi siri fo ia fia ko so sa o in container ko ya ma ka ia siata Power me fi fa sa ho le o so uso es fai pisingisi. Ai foi ngai a o fai pisingisi sa o sa si pe ai. O le la ko mau. O ka ke le ka o empty. O ka o empty e o foi le kosonga ku o le container. O fai vo ka o le koso. La ko le mau I la we isia wo la masa ma finga renga I lungo le wafu e ala ga nga mauya 20 grand ka wa lusu wa fe ka o container wa ai container ho le nga bolanga nga osi lo fa le fai container a mai do a ku ka ula kala kala I ka le lusu wa ya la wa container la ga yo kam vo I pisa sa ku ila lo o ngiu ia lela ba ko le kwa ai ale tulanga le to songa ole ase tau fa tai ono to so ise container I mean e o ya la fa fesi la sa ili lingo tau me nei mai ma fai fo ina vea ma fai ona sa ili le matanga ruenga tupi I tulanga ole ilalo bloketi le wa fa kula kala sai fulu afe koso ko ile ngai empty kuwa e fa pe ya ta ita fa pe e lua afe you know or even like ko lua afe se kau ko so ko ile empty le ngai you know it's a bit of in a fair price range for ngale lau fio nga amtona ya sa ole le sa nonga ole e foi ole lau vai e malau ki kilo e foi ngisi foi o mau nga mai mala foi ko mamla mai e ko so ko container a fa pe ka un kala wa a pe ka un ka o le mafi a ka un kala wa a le koru fa ia me le mafi a ka le tene le sfuru fe e kosoi o fai si ka un kala o fio e lo le ka ko ma lo fa pe ngai me wa pe ngai me ia si ka le sa ku fe si me ke ro ga mo mai a u nga foi wo aku ia I lungo I lau le kio e fia mo wai se kala I ka pu ne ya le ala ke kala ngo ke o kala ngo me e le ngiong fa mau ia o le kala ngo aku u me nga mai foi le e ko miki la ko ma ka o foi lai me ma ko le le pe ko silinga fa kai o si ka ma ko le o le sua fa malos le se kala fa mai le wai nga o fa musinonga saul kala fa musinonga e ave sm ale ma se kala se sa o makai me ia o la ko foi o makai o le tu maleanga fa Samoa o le makai o me kala ngoa langa o ke lo foi kanga ko a inga langa ngo foi ngo fo ngo e le ngi me o nga fai mo langa o le ko sia ma ko ainga lo mang o ke lo foi nga o ke langa ngo foi le ala ko nga ngo purunga ngo e fai me ia au a vele le wala ko ka fio finga ruel ai le suai lo malo awal au le ala se tala le fionga le tai fono wai le tau wilo le tai fono le fionga le fai pule te tauna sa ua lua fe fa so ai ma le fionga le fai pule ma e ave ia ile fa to fala inga wa ka o pusa sa ko kongi singa mea o le fangua wa langa nga ua suar fangua me tulanga fa pena ma le si mea ele ongia ele oni tupe se tangata o tupe le malo e ia ile fa tulanga nga wa fai se wala fa pena o le a foi se tali mai le tai fono po le lato komiti ya lau fionga ya ele mo wa sama felo inga mal fai pule nga o afo inga kusi ela u lau ia ele kari mai ya o le ala fa nga solo pe ma kom ka pu ke lo ai
ko yo afo I kai le famsinonga ai o peango fa o le suir komiki le longo mai o le kala ia ngai le kualalo ia suir komiki le ai e fa mole e fia se o ngai ainga e o fangua ora se lengi e afo e ave molako ia faile molako o akinga peango fa aku ke posola siaka o akinga ngai peango fa aku ole fufuanga le malo e se o fio ia mai mau pe ka fai pule la o ka o fai ngai por kalami wa fai ngo fie foi moa le voi la ku le mai foi e ko fio o mako ku malo ngai kai o fai ngo fie mo ia wa pe ang fa ke mo sola sa ka ya ka ke so ke be ya fa ka ke so ka le foi se lo nga o le sa ka ya o se uma ka ku ia fa pe nga le ngai kai o le wa kalima nga o por kalami le malo e pe ka u nga o le ngai ngo o ke fa ngo ya uia o ele o le kofi o makongu o kofi o ainga o le kofi o ma malo kofi o makongu au ira len kupu mai si fa a besi ya le langa fa piccolo mangu ya kas o le fo se kali mai fai pule I peago fa so la ko so fuanga ngi e ya le tu malangu ka ku va fer lo o le makai ya o ke va ya a kungwe ai whaka wafo e so ia lango kako e se me alo fare ale kuranga e se me alo fare I kako mreka Faftai lo fuka ami joda o disi vai ngo te via fa fisilia ala ne me wo to mo wa nei taimi talu na vatu de nei polo keti man nei ale malo talu mai le urua miliona o angi me o ku fai kua e ma faina e sau no mai wa o ele stanga te tau na mau ni me o ani me wo to mo wa talu mai ona avatu itua me alofa nei o le miliona la o fionga si ata mo fa fisilia mai le miliona a kolnge wa uma ko ari pakai ku paiku e kolu wa kulo fa fonga Samoa kolu wa Papua male wa kalkala kas paule o me o mo ya ngai wa o lai o fale wa kolu ma paule o me ngabo ku fa ngai ma ko ai ngai lo mangu ma war kom tena le kom tena wa nga mai New Zealand wa pe o fionga sa ka kasile me nga penga fa so mai foi sui komiti ia o nga sanga unga ula vai le fai pule pe a fa ka u ile se mai po le blue pen ia mako wa ia mako le foi o la foi pisigi e se ka ko sa wa o nga kai ngai o foi pisigi era pe ia ave se la wa fere ka ide ba pu fulele ave se la wa fere ia e fa ngai ka ko kupe universia yo ka ko o foi pisigi ya pe ala fa be el suilo komiti e finga wa fai pule ave oi o como mai fof na vatula I fafo I New Zealand po Australia o fe na vatu le container le na fa tau tu pele ale blocket o ke o mai rope nga mai New Zealand po Australia ai mau ki ngoanga mai fof ele fa ka o Samoa ia waya la ka mai sa o mai o la mai mo mau nga mai foi o kalang o container sa o mawar confirmation so vaenga na mai ile malo sa o fesiringia le mata upulea ile container e fa maunia sa vatu fafo e ila fa tala sa o mawa ile vaenga le container le sa o mawa ni fa tala e fa pe mai wo aku ngi ka ka le ku malo ka kalang o container le lai fia faingi ngai live ngale mapu e kanga ngai video ma me au natural so ifu ngai e masang ya ka ko pe aka kala se me fo ma me fa pena ai wo ke il fa ya ko fa sanga e pa wa le container fa sanga live se si fa sanga pu en video ira kai milala ka kala ai ka kala nga enga e afa u mai la lo container afa ko ka u nga kong a olenga expect mata utanga tor container tu mu ya walanga ava ku mamau New Zealand le kaunga va ku se afa container se fa mangia ngole va nga lo vio ngam tona ya sauli le lo so doga seta o nga sa e fu se kasio o mako ngu sa e o kalanga
le la ka wa ku ma ko ri fu mbengi pika ke fai wi fai loha ku lalang ya o le ko mai ko te na le paka ku pai lunga ya ai pe nga sa ngole li fai pule e au le pu ya le mahula le nga mai e la ko hoi le sai ai e pe e ka kire ye ka sata ai pe o la fai mai ya pe ki lo hoi le ka te ya o fasu fu o fasu fu nga mai wai ya ai pe le kumule le il coaching al fesili la nga fesili fu la ko la no mai ma oi le kumul coaching wa ka un kwa kumule le au nga le ku penga mai ai me fa penga ka un yo ai o kele ai au mau nga mai ma ko un sai ai ya pe yo nga sa wa la u fio nga sak ma lo fa vtai lo fio nga a mi tona o le aso fina ngalo tau mai le fasiu si unga o le au mori mau mele ku o ka fa karangoanga fo ile e le tau mate le mai mo mai yo le fainga malo ma fa fonga mai ya fionga i mingiska ai mai so le fainga malo e ana le poloketi ma nei a mar fa to fala inga ya ai le ku va ku langa ioi o le ko a le ma fa le tonu nei le lava e tau ma fa ile fainga malo e fofo ai fainga ta tele pe a fa pea e le mawhaiona atoa i aile tō wha ma le whainga o le wha maoni. O le aso fina ngalo, i le polo ketia le tō tū malo le nei pe a wha pea. Awa o le awa savari le koru kausanga. A nganga o ngā ua, tu lo wale whaafonga a le atunu. E ngā o ngai waia mangai, a o isi ku malo ia o mai, au no utango whaatala noa, o isi foi ku malo ia au mai la vai la tō update i samo. Sole, o makua, o la ua ai ia fuo whae leanga, o la ua amata na maua tupe isi. O le asau sau noanga i le whainga o le alava, o le ase mea e ono te tau, o na whaale leia. E le komiti ai mai se foi o o lato polo fasoina le nei ta mau ainga mamanuia e le imau mo le wa vatur fainga malo ma tai seta i lau ka i lo wa wi loa i ngai ko ai o ko ai ma ko polo keki mangaku ia kusa uma kanga kai le sila mar vai e kai fongo mar komiki o ke lo le a fa pe lo tu lo alfa fonga le tu manatu fa pito ia o ngale le male o ngale ele fa mo ngir malo awae ia waia o pe ang fa ke mo solo kupengi e anga va umai ale pata i tu pai nunga ale paka ku pai nunga ya faila finga le ya wa e kamu ke le si dan kanga ruanga o kupe ma kanga ruanga o proke anga i mako proke e le nga vale ku dimale ia fo ia le fa mo ngir malo ale o mangingo ia yang ai ko ai pe o faria kua la fionga set ma lo fa tai lo fionga a mitona ia ono le tatai mi fa tai le lo finga lo fa alia la fo tule ia se vai nga te pola la se vai nga fia mana e tau runga i lau sau no nga le nei vai nga foi ia ai me se foi o se tu ala lo nga ile malo o a uma tulanga ina ia matai tuina le poloketi matulanga o au watu ia o le taimi le nei lau avionga i runga tapuru kalame ona fa mai le tafa tatanonga mananga fa lot ia aftai dawa asiata mo le ua manatu mai tau mai toa e wa lamlama fai foi le ava no toina ia tu sai foi mai tau fai atu e talia si foi o ta upu pe ona e tau sue mai lo nei tangata ia e faafetai a pauale i lo'u lagona leo te nofo ma'u mo le manuia lava o le itumālo ma Samoa atoa
ia tau na matua sila leia ia le mtanga ruenga o tupe ma le ofisa ie whaangai o ia le tupe nei Ia. ia tupe nei i lou au tatanunga e te tau ana i se si o si au ia e leo se so ani voi lele pe a fa pe tau nei se si o official tupe ta te whainga ruenga e official tupe ai e to mai manga va e me tau tupe e lau te faso e matai tuina ia tulanga i o le faso lai o le melo le miliona asiata o le mo e se kupela ikiki mo ia Mali. wa e lau kala le fai e le ku maro sava o ka ul ko mo ku sava e lua se lau wa fe mua le nga vakua fa ma tu wa tu ia au wa ai le fale la ia te mine o le makua fale au Mali. o le makua manga ia fa ma koula i ali paka ku pai ia o la o makua ma mafa mako ele container la ku kuongi ele empty container la ku kuongi yo au wa vole le ia ke ro ka pu manga e anga i fam sinu stain a o be ele No, toi vai lupe tu lava. No, toi vai lupe tu lava. Solo no winga la o le container le sa fa tau le lua se furu afi. E le se mea ua whaia ia yo la ka kia kua ele o whaongaina. Ia, le kaungu ulang whai whale. Ia, la kua e kemingi. La kua ia. Ia, container kemingi. Okay. E kua e kemingi container e whainga vese. Ara kua e mga ko makowi e whangua. O fia vese container. Ia, se yo koko ngai kalo mangai kamu. Ia, pe fua mai fai ngi kausa. Ia, mo e fui ngai suka mangai. Lono winga la tangia mai anto ave ese foi la no winga to ese furu afe foi la to so ia pia le container na pe fa be o matua a ole o ngoto o alu uma ia nei mau tupe so na fa nga le fu ina o le te saunoa e mo mia ni to mai fa pitoa ia ila to o la to e polo fa so ina le tulanga o tupe ma se le ni to tonu o awa o pi ale le ia le fuafuanga me tulanga ia tu fa tu foi la tala o se si foi ia o se si se le fa ia kuma fa ifo ma kwa kele ngei mau ku pe alu mau ia ia tu o pata tu o lo foi e ile fa sa mo lo fionga mi tu na ia asar fa vai le asar masalo e longo winga ili si ko inga me voi le la ikiki ase meru ese solo ia por me vo la camilo ai ko cafe mai ai ko nguru me kasi u yo le ia tau se vai ngai fa mai ai lo so no nga ta fa ma vai le lo fiong e le ia ngisi lango babel ka kai au ke le mai ka fa kal ngwa ia o le besidio lo ka fe do yo o lo uso kulo o paia mo sa yo wa fia o kal ngwa ska ka mai fafo yo ai ngai vai ngole o ngai maka upunga le woku aku ngai kaimi ia mo lo si la fia mal fa fonga fo ia se mako ku malo wa pe o menga lenga e waka la ku kua ai o kama yo vai ia langa la o mau yo ke makua o mau nga mai komiti ia el komiti o komiti fa vai fun fa vai e o ke ni so le fa ia se kala e isi fa maunga alanga la wo mai la ko ia o mai ta ma ko pe valu pe un komiki ya pe ko lua komiki nga e active ya le yo ya e kulanga ngia fiafi ya e mori akula fa ka kele la vai la fionga e kusa ya me se foi le ka ko poka la me tauta ya yo pe ango fa kele ka kai ya mori ngai kai bi le fa ma ila kusia sia vai ya e pe o nga ya ngi fa ka ya la fionga ma ya ma kusa fo molo wa noa ya ele au ka ke nei fa ko fa
e fai e io mo walo faanga fi mo mori aku nga yo ainga Ia. nga New Zealand Saunoa lo fionga. mo re ku sio e sio so nga la ko si ma kare gi ale sio ma tos ya sio so sang foi kwa ya mo re ko lo faanga so e me so ko fi me sang faanga nga New Zealand ma ko re fi al kil pis ya ma lo fa so kia te mo tos da mo se kai bi e ko yo mai ya ma ko fi roi pe lungo I kwai se mako uma ya o lo fanga mo ya le la foi ngango ka biki voi le mako kwa yo I love you brother yo ka fe no ai pe yo Ya. ai fa kai kele ai la fioga siaka bole por kalame lo fa foi la fioga mal fa tua mal no foi yalo Ya. ma mo foi le ya war se ngai ma kofi foi me vala winga ya be sio ko mai manga ba wa ko mai banga ba ka bai le ri ya ka ko ke e fa soma wa foi se mangui o ka ko ka ma me se foi o ka ko wai ya pa o sa ukala muri o fioga siaka mangu ke inga le ge fiafi ma pa fa sanga ya ku le sa pa ki le ri Ma lo fa jai tele lo fionga a mito na yo le mau pu o le tu ya ana o le tama so o ai le tu ya ana ma le tu ya tua. Ai tu le fio le tu ya tua fa no fo nofo. Ia, fa fio li ia me se fo ia. O vai o le to o fuatanga ma upu ia te o sale au mua. Ia o e foi ngai uru ai ku mua. Vai ngai ia, e tanto vano no foi o e foi o le au atua. Ia, fa afte tele lo te mirungo le tanto por kalame. O le e la ukala le fai so o tatou ma vai ai le ala o fionga am tonai. O le soifuanga le nei. O re ko akele I o le au polo fesa, o re ko akele o le au whaiwhailonga, o re ko akele o le au wakamamai. A ua sea maua ni tangata totoa ma ni tangata whaamaoni. Ua sea. Ioi. A e o le angongo ai o le au popoko, ma le au wakamamai, ma le au whaafia popoko, ma le au whaafia kamamai, ma le au whamai o la tau e ta mamai ba polo fesa. O le kele I kokongo si o kako wakungu. A e paua le o le mea lea lek. Ma o se popolenga lea I le ngata o whainga nuu o I tu malo, ai wo o ai tu tonu o le pale mene, wo o tu tonu o le whainga malo. Wa sea mauanga ka wha maungi. Whaavitai lau o fionga. Lea nga a fua I le tūlanga o le tafa atatanuanga. E ke le o kua ingi ku whaavaenga wha upu whai. E manino le whaafonga maua le atunu. Lea ia ma se tūlanga o e tū ni tūlanga. A fua fo I le pati sa e tautu ai mo o li tū malo I futia waru. Na whailangi lo le wholaunga le tō wha I a tau wā. Ioe. Kitiona. Ia e whaawaua lo leo le whoia si o tautu malo. A fua ai whoila. Sa e tau wā mea ina lava tiu te lalo le whaamalu le HRPP. Peikai. E peia ona whaamapu e pea le tai fono ma le fast ai me se fo I o le whainga malo le fionga ta mai tai palemia. O le poro keki lea. E le o se polo keki. E whai ingi whainga wha poro kiki. O le polo keki e mo o mia le o mai o tai. E ano lo whamongi lo lako I kumalo. E ila le afia whiringi. O le laua e tanoa. Awa ele na fo I male laina e le e fiwa fo I le kimu I le sami e le mangalo ai e le mariere ko akele ai peitai. O re kele fo o re kaimi o re kako popole I le kalar kangaka ma re kalar kaka kau whaleanga I whaifai. Ai o tala le tusi pa ia fa mai ai lor mea sa o kaunga whai ai le whaia o le anga sala lea. Ai whaafetai o le ua maua fo ilo ua manoa te fio mai ai. Pea lana o whai atu whapena. E ia kia au el polo kekingi. E ave ese roka fast, ave ese roka HRPP. Ai mo o miangi kangaka e o mai alo lo whaleanga o le manguia o le kumalo. Inge I mea wau aku kangaka nga o le kauku o la koukanga. Malo la kouloa. Nga uma o sia vangoa me I ese. Iyo e whapena. Ai whaafetai. Ia ua maua foi le tō whaamale loto tele. E mawhai ai foi ona e fio mai se I kau talia nisio whaafisiri ma. Ai whaawau bea. Iyo e ona ale misi nisio avanoa. Ai aiani tūlanga e mawhai fo ona fiso tai atu. Ai more nei e fiafi. Ia alofa tele atu sio tātou atu no. A me se fo le tū malo. Whaasoi foi a more nei taimi. Ia, soi foi a siat. Malo whaaftai. O le nau mai alma whaatara noanga ma le fionga I le maopu o le tuia. Ana le fionga amitua nai. Genrek, whanga I walu samu.
ia po o am tona iken o sila fia ai fu ele to tele ia o ila to le ta mali me se fo le tu malo tu pai lunga ali pate tu pai lunga ia fia inu nei o ulu tongia ia po le ulu na tau tongia ia tua o vailoa ia malalo manu e kolu angu o i kokongu o le ku pai lunga a o le tu pai lalo e a mata mai satitoa fa solo solo mai ai malai la pu e mukia kele sale au mua o tu fala la fa sa wa ya mai le alu tai sa musu uta ma fa solo mai ya tau ti ave tai ma ti ave uta o le tu pai la lo ato la vanena e le o le tu pala ila lo ya le pata le ile tu langa fa ta no ngale via file nei o ale pata tu pai lunga ia manino fo i mala malama o le tu malo le pata tu pai la lo e lua la tu fai pule o le fai pule filifilia le fai ngā palota. Ia, le tūla i mei le fionga ia fale o mavaenga. Titi mai ta fua. Ia, ma le suita mai tai. Ona o le whao ngā ina lava o tūla whono fo i o le se furu pasene. Ia, le alai tūla i mei le fionga ia whaangase. Ina i manino mai ai. A o le tūpala i lunga. Ia, le tūla i mei le fionga le fai pule. Ia, amatanga. Ia, o lo o ilalo fo i o le whaamalu o le HRPP. Ia, o le fionga fo i amitona. Ia, o le sui fo i sa tau a vea le fu a le HRPP te usanga o tona i atu. Ai ua le a vea le ngā mavaenga. E ngungu wat. Ai ka kukire okul malolonga, ka kou mailo la ia le tatou vangier ka kou whaasoa. Marisi vaenga. O te fia whaia sa utala winga i le. Sa vali lea le ua kapisa mai e le lo ia fo i le leanga. Aka fo i le lo ia fo i le lo mai ava vistkota. Ia kula ukala. Le kapisa mai anga sa valia nga. Ngā ruaru fo i pisa i sa mo anga sa valia le fo o sau fo i koe whawevesi ngai au kilangi. E uma o iei sa utala i lau whaasoa ne fiafi. Ai o le winga o lau utala le utawai atu. I le whaatanoanga ma le whionga amitua nai. O ki whafkai au lea kamari. Whafkai kele lava. Ua le tu le to'o au a tepa i le atata. Ka kua marolonga. A fo i mai. La kaku koe vange la lua se furu afer container empty. La lela apala mki mu ia kuai la romangu ia le pakapo o i le kupai nunga. Le se me o whao ngā. A ua alua le lua se furu afi. Mari se furu afe nkoso koe korlu se furu afer kuper polo ke ki alu ia mea. Tatotu marolonga wha award program. The issues within education and their own positionality, you have to first decolonize your mind. And with that is this idea that there can only be one or the other, that everything in life is based on a binary opposition. Right. Yeah. I really think that there's strength actually in looking to our past.
Temero wati lea ua Joe lua se fulu minuti o ni tane o le Julai o noi le tau tua wha wala Blue TV fa talo fantu to tele o tau. I lunga o le poro kalambe le fo ivanga o le afiafi i oe. Ai, kau mongongi mai fo i male steika le o tila kou ia ringi afiafia. Fa talo fantu ai i le tatou poro kalambe. Oi, kiki anga lo ia ulu vanga le aso le i oe. Ia, ele sa upapakiu le akai au ke ua misi. Ke lona ukala. Si le kako mai kako sa vavadi e ngora upapakiu ngai no le Tomorrow, if you're looking for a nice, yummy barbecue, come tomorrow to this address. Iyo, lua se fulu tala. Iyo, tato barbecue le. Ya, na le Free Winsford Street, Manrewa. O le mamoe, o le siu pipi, o le chicken thigh, o le ham, o le sausage, green salad, mau whaia lua. Aina o le lua se fulu tala, maka ukia. E si le lalo sau ke sa vadi mai ie, ai sau papakiu le korua, Winsford Street, Manrewa. E pete messenger mai fo ila o messenger. E ia tau fia tu ni vaenga fo i mo oe o plate ma tatou papakiu. Ne misia, aso tayau. Tatou we vai fo ina ni tatou wa. Ai se fekula la ukala le, faftai, to mo le fa malo fa tanonga le. Tasi lea i tū malo na o mai o le kele o le whasea ata ngata o le i tū malo. A whaifo yo whafonga mai ia. A whaifo yo whafonga mai tū lou. Le komiki ma le fionga le kai fonga o le whaipule o le kako por kalamele. Eoi. A wo fai tau te toa tā mai. Tū lou le whafonga maua le tū lou. A whaifo yo oe tū lou ai te HRPP. Vai po oe, vai po sa o lau. Vai po sa o lau so o ngalango lango. Lare upuru te tau vatua. Langa yeile si ngaka so le ki nganga vai aku o lai faale kongule le fainga e le faipule o le polo keki. Pa because onga o lau vai nga fa upu fai. Kusa foi po le fast. O leo te tala no mama tua uia. E au fia i fo i makangaka ma faipule le fast la tau. Tu lau ailanga o tele o fa apeo te fai atu moni lava. Ele o iaiangi, ele o iai manisio au maia ni tūlanga o ne feedbacks fa pena. Inisio i tū malo. Mongi ala ukala le ukfaiak. Ai se koi fai atu mato e vatula o faa mamafalea. E mo o miangi ka ngaka e kai peyo am kua ngai. E tusa wa atato alu iai. Nanga sasa kau vaa il faa malu al fast le ka malo atu lo le sui mamalu. I tausanga luanga paia inga longo winga e se furu kausanga sai ko kongu ai o whainga malo le HRPP. Ai o whaiakuna la ukala lea leo te whaiatu. E mo o miangi ka ngaka whapea. Se e ke le sapota kua e ke vaiakunga la e o ki eiro a inga mana tua mai foi. Wa uma aso ia. Se koe whakula o whasoa lea inga ia koe whaamakaala i ka kou ia tato a inga i Samoa. Ka mama ki ngā uso mo kua whawhinge ma kako ainga umai Samoa po o whea lava le nuu te whaafonga mai mau ma le tau teia ele whiawhiri nei. Whaafofonga to a se whaiakula ukala lea. Wa uma kausanga ma paia inga. Ngā o ea ngā kongeki i le pāle mia ma ngā mingi ska. Ngā o ea kongeki ngā ika ngā kanga umia le paua. Sa ingu mai fo i mea i manguia. Ah? Se koe whakula ukala. Wa uma paia inga, wa uma atu le atu wava ma le atu wasa po wa mavae taimi. Sa nga oea nga iaio la tau koneti le lei maso o kanga pe nga upe. Kako avea le upunga. Nga upe le lei nga maula nga upe. Maia ia kuila epa, ma e uma nga mingiska, ma e ile HRPP. Fa solo. A faya nga le lei ma maula upe. Wa umala kai minga nga o ila ko nga fingu ma ai le angu ingu le sua ave mari popo ioi wa uma kon se ka ko makala hier ka ko pili. Let's wake up e ke rola ukala a ukango i fa pasenge aku ka nga le nga sikue ai fa nga malo ko nga yaku nga se luas fu pasenge. Yes. Nga se lua se fulu pasenge.
o le populations po tangata no o Samoa. Lea Samoa whaamanguianga ngai paia inga u ko ngai aku. Ngā le lua se furu pasengi. A o le valu se furu pasengi o kākou uma tangata sa tau wau maa. Sa kau mawhai. Fiu e ku le lenga. E fiu e ku le lenga. Le lau koe whai aku. Pe nga fola mai le whai pule kai mo le paloka. Au ai ke pole u ke kulai mai whai karia u malapala nga o nga kulai mai a mai tu louru whaafonga le tunu. Nga o nga kulai a mai kua. Ia. Wa whaafia nga o le ngia ma pero kako. Se o ke ofo au ai kako koe se e kia i ngei ka i se lau ka la. Ma ka i fia se lau e koe mongo mai le pōr whai ngā pāloka. O ai e koe ka milo le pō. Pe e waku se lima se lau ma se afe ka la ia oe. Se tatou. Let's wake up. Leanga o le mea fo i le kupu ia kako. E whai o le whai kio. A o le wha se e ngofie. E whai o re kākou whai kio, a o le wha se e ngō fie e kaimi, e koe ka milo mai ei fo i le au mau kamaia, ka milo mai makupi, ngā ngā sau wā fo i kiwi oe, po o le alo pisa. Ngā ngā ka milo mai a o le sui, le anga iei le si sui, e makua intentional anga mea le whai. Ma fua i sea, e wha o ngā e wha moe, wha o ngā lona tamau a inga, e wha kauai oe. Ia. Le ala tonu na le ute whai atu pēla utala ua le koe mauangi ka ngaka wha maongi seasea. Wa mafuanga o mga o ki whaasua se i toe whaalau tele le fio mai o le fionga le amitua nai ilunga. Do you know I thank him? A yese vaenga o ki whaafikai ai. A wā pē whaapea mai nei tani tonu mai oe. E oso mai ngise poru kalame wa avifole i oe. Wa counter mai li fore kai kai fongo kulou le fionga le whaipuli. E li fo ngei sau expect this Samoa, expect la ukala le la ufaya. E oi fo ngi foi fa pe mai. E se uma me ngkar ngoya ngi. Yes. Or kala ngir nga le la oi fo fa se e mai le tunu. Fa mai se longa lua e oi fo ngi foi fa pe mai. Ia sa kawanga fso ta i mai ja u bla. Do you know why ya la ngo ule fso ka ia i ma o fiu fso ka. And do you know the reason why ke fa kar ngoya ngi? Let me tell you something. Langa they will still deny. E o mai lunga I and they will do the extreme denial. Yeah. A o fesiri sa oku iai. E kasiar kali o mai au mai lunga I. E le whamao nia namea. E le asiata e le whamao nia namea. Yes. Le ngā o le meale le whai ko kongo le pale menge ya so uma. Ala ukalanga le kufaya kuai. So e mai maufuala kai mi e kau kurikuri. Ai ua lava a wa to fa fonga sa mo i sa wanga fionga am ko ngai. E nga ke le au mai ngi kala le fa vaia. E nga ke le au mai ngi kala le fa vaia. Le anga o kala lai mori mau mai ai e o lo o tonu ole committee. Mana tua. E ko ke le aku kanga kala lo mangu lai ko kongo komiki. Ngai lo nai tangata mai i urutongia vai loa. Yes. Le anga ke le ngu o lo mangu. Sa awar kala lo makua e whapeale po ele au. Leanga o I kongua. Lea e whaakau ngā ma whaaleanga I ngai nisi. Remember, e koe kurikuri maka I are sau ngoanga o I tonuan sau whaia, saidleang sau whaile whiongan mingis kau kupi. Sau noa mai asiata ma whatanonga asiata. Koe kiki a ngai kumalo ye. E la vea ai mari kumalo lea. E le ka ua kurungon ma pokalami. Pa yes, off the record. Le ngai lo yesi nga nga fa pe nga a mea. Ai le leilanga o matou faiva o matou. This is what we do. We share the news. O le media ia. Ma ko ke fa so aku, this is what you call o le news le mea lea. Ioi. E le fa pe a o nga o vi inga nga va ko le fa news. Ai a o lo inga ua o sori de kula pe o misuse po le lava. Nga ke ila ia o manga o ese. Avila no kapeka. Iyo, this is what we call news. Au tato ia la ile mata upule wa mai le poloketi le. O le fo ye eisi ku malo le lo fak. O le fo ke sa ili I ko iki kia
arua ko fo ilunga ka ko le pa yes e oi toi te a fo ia arua tu ilunga tatou ia I le tu le si sanganga yes le ia tatou fale ulama ia le o kangoe fa pena ai le mafaianga o so nga vakuangi kala mo vatua ni tala fa fe alo fai e au mai ai lunga tangata ai au mai fo ikangaka o sa lango po o lango lava le HRPP wa fo ilanga au tango tu au mai le au fast e kasiaro ko mainga e tasia le mea e au mai ai fo I lantou e o lo faiar fa kau ke e makuna o mai kasiar mea la ko ke au mai e ala ngola e o e mai la ko fast makuna le ai ale manino yama le tau va ia tunga le fionga mi tona I o le suisa tau vai le fa maru le HRPP ia I paia inga e rua o kuanga ia se furu kausanga ia te aula ia la utala le o te fai atu ia sa ona tangata less than 20% you're right mangu o le ke au estimate tu ia fika sa o le mela le va koila o lu I kai miringi fa mole tantou ia tangata anu o sa moa le ko kongu o kako ku malo a e loa ai awangi e mai me ka o falenga no wele ka dia lai lunga I awe ke sa we momongo mai ngi kako news ma matulanga fa pena mai fa pe mai ono o lo fa tau matatao I se suia le HRPP ono o lo fa tau matatao se suia le fast no leanga believe you me o te toi fo ia tu lava to investigate o le fo itatu io e ke le o connection ni sa moa a o lunga ia sia kako por kalame ngai e a vakua ia mea mangingo pe ar sa wanga ra fionga am tona a sia tau te le fatua se tala wa uma ngo fisiringia komiki ma me uma yo fengi containers furu afel e luas furu afel ka ul empty o fengi container e luas furu afel ka ul empty a ole empty le se empty fo ai koso kuai le loli koso kua now one of our major sponsors, remember one of our major sponsor, il proclaiming el SMI. I will go deep and I will find out. Mai le pulenga le SMI ma tatou ma le running o tatou pe fia prices e koso ai container kua. A ole mea la piko siringa mali e, o le koso le empty, ele o kosoa se full container. Wa ka fu inga ise nga o nga ko inga me o le risk o ko mo mai sa mo le mele o te tau vatua e o to wilo a fa pe o se ma ali pa ku pa lunga o le ke wa e ma wa fa sa lunga le fia fini nei a fa ila nga o le lua pa wa ya mar ko ru pa wa ya ma o so nga ya o te mingi le ki yo a fo ila e fa kio wa to va island ta to sa mo le mele le fa ngi le ala e vai mangu wa i fu nga le malo e faaleanga mai kongu I. O nga ole o ngai kangaka, ua faale o kele lo lako woi ma lo lako sai. O fea e a kupe o polo keki, o fea e a ngei milionga, a olea nga o oso, nga o kolu pa waya, masa pelu ia wakakikia mai elengi faili. Ala le ua makua vange ar kako tautaya, ele ua mawar kari le fiafiri ngai. Le fainga malo, le ua mawar kari le fiafiri ngai. O le are kati. E ar ko kongur komiki markai kai fongo e show. Maso o nga use ma mislead le kele o kupi. Complain na iro kangaka. Ai a complain la kangaka. E le complain le komiki. O le leanga leo si a kako wami o le kupungi. E le sai la tangata e le sai anga il komiki. Maybe a little. Walanga a sai il komiki. E kasi ale alofangar komiki. Awako ke sai mai sai o le ofisa. Pa yoe, e fa penga. A o le la fa kai le fionga ya amitu nai. Le wasau. Ko fa fongangi. E le okusia le lima o le fionga ya amikuanga. E le okusia ya pia. Inga ia mangingo ai o ele ke fa fo. E le okusia fa kasi le lima o amikuanga ya pia. E le ofisa au ku o le milionga matanga ruengo tina matamaita. E le okusia o ya anga losa. Ele o kusia ile fionga mingis ka kupi. Ele o kusia fo ile fionga kama ka ipare mia. Po ola auli fo el madi toa. Kasi ale mele wo kelenga nga fisiringia.
o komiki da kai fongo le o le kai fongo ia mo manino to tele o le tai fono lava ia le fono fa vai ali patai tu pai lunga o i le fsiringia ai mana tua mai fo ila a fai fo ila a o fa yaku fa kai nga wa waku ngeila ia mo fa pe aku so le komiki nga le lua pa wai ala le wa mai o le wa kolu ka usanga poro keki anga le lua pa wai mala o so ka kia ku o ringi au fa kai nga le te vatua a o warua kula mala usai lea. E kasi ale le lau ngongu ma le lau ki. e kasi ale lau ngongu ma le lau ki e kalo e kamanga o kamaka. Walu te le utango nei tu ua ui se e vai o nei tangata lai tuama ma sa moa inu itua ma tato E kasi ale milinga mai e kamanga o le fuefue singa yo kamaka fa pe mai. Ia vai malie. Paua o mea le ua sau le whaakulanganga le malo. Si? Huh? Sa isa fa ya nga maths ngai pe singa. Can you see that? Iyo sa isa fa ya nga maths ngai e umalo nga solve the equation. Can you see that? Iyo e. O to mo mai. E kasi ale kalia kamaia le au fia sta ye ko kongo ofisa ia fong fofokua. E kasi ale la ko kali mar kai fongo. E vai. Au ko mui me au ko mui pia. Ore kali le ore kama kongo le fa le anga ka ko ve fa penga ore kali le fa le anga ye kamaia. Le prokeki le le malo. A tonu sa ia tangata ai fa pe ye. Vai au ko ki sai mai. O sai o ya la uri ma o sai ya fia me mala ko me anga fai. Si. E le tau mate or kalangua le fai. Ma fua isea. Le wa matua I allo le ato le la au. Makua allo le ako le la au. Ai lilo ai le kele o le kupe ma I mau oka okai. Fia se furu wafe pe o se la wafe alenga sua I fangua a watu a sua fo ile le lungo le mahalosi a ungoa ma le soala upule me tulanga fe pena o fea la ua fai ia inga mea. Ale nga halu wale kupe mua mango fo ile lua se la wafe fo ile le nga avaku mua o le faingo le ofisa ma mea uma ele I fai ai se ofisa le nga fo uo sua se fangua se I mailo ma e amikua nga I ma palaka ola ma kulanga umo o mea ia e unoa ma le soala upule ko kongi se lisi ko kongi se kupe po le halava le vahenga fa pena ai fai ngā kunga ka o fia au le mepito I leanga ua ngoko ai le kupe halanga I le sua fua e le ala kufua le masingia o ifo e ngau tere I fisiri le fionga ya amitona ai o le nga o mauar faa maungianga o masingia le fionga ya il faipule ya pesca kevanga io pesca foi le vai fo o ia ngan masingi le ngavak now e kau kele langa o lai fai pisingi siar kamano io a le winga la ukala wa makua si kuea wa makua isi kuea yare le pisingi sia io a vai fo ai o kero ko ia la le e le na foi fai pule no a le winga le tala wa makua si kuea ma fu ile ale fa ko si kuea ale sa ngongi nga awala kasua le ma se e o ya wala nga sua ya yuka wala nga isusul pala o le fo itu malo e nga e maunga ai isusul pala o kamala le a o nga kimunga ia ile kukungi pa pole ala fo widi se e meia ai le sua fua e fai e tu la utala o le ta alo nei tanga tai tupi io ka alo kupi ia ma vaenga fai uele na fa tu la utala ia le la ma kwa fa maungia ai se hawa fa sa inga live fore de kakala ngor ko container fai mai pasia fale alupo live mai avaku le lodia a vai singango mua io fionga ya tofani wava avaku la ko loli vaku mai si me uma live uma mai kaungu ia containers a anganga fo maunga kolu la unga yo o le wit paelo mai fa fo mea live uma mai fai awala o ya la vai poro keki sa ku pa ikea inga ua koe fai uma me uma live uma mai o lo ke kango e mix sa ku ma lo fai pule o HRPP ma le fast o i fea ya la ya sa
ia la tau fo i fuafuanga mau a ku lungo e live e lifa pe e live e kanga ka ri ku malo ia ai ka ur container ri ku pai lunga ai fa sanga live o maka kuai i le pese avani ato loa vo ie le vi ingore o sia ka ko kai kofi ko man sa mo vo ile o mai ai foi ene langi fa pala to fangu champagne to yo mai ai foi ma Afrika fa o mai ai mani usila fa pa mai fangu champagne ai o mai ko mai kero manu mai se fer oh my good boy. Sorry. Oh, mo ko si siya ufaya o nga siya ufaya o nga maths nga. Can you see that? Okay, ere makaukia. Alla de makaukia. Live mamai poro ke kia isi. Ango se mako container le nga avaku. Pe kai ngange pe avaku hi usila pe avaku fea ma pe avaku fo i Samoa. Ai paule mea. Se live mai o le fia maka ele o se fia fai ka kala o Samoa. E hei fo o tau tama whanau i tū pai lunga. E hei ali paka. E fo o kou kam whangau rea kung hui fafo. Se o le kapua i o le fia i loa. Lai fia i loa po wha o ngā sao walanga o mātou le mau te tau longo. O lai wha o ngā le lei. Ai ka pe nga e ngala ka kalar container ka mai fa mai e fa sale live e fa ai sa ungar kala e fa sale live fa mai se yo o anga ya o e pa wa ya mau pa mo e lo fale ngai ngo fale fa la u lai maka ukia so le nga ole shake mai o chicken ja ai ke mai no ke aro mo mai nga ole shake mai o chicken zing ko nga me bingi la tato esema au tato talo no ila ile poloketi nei o la to e fa ma falea Samoa ele tunu pele mai se tatou Samoa. Ave ese ro ma fau fa por kiki ele ngai mea. Ioi. O ele te HRPP supporters. O ele te fa supporters. O le polo kiki. Ave ese o ko ma fau fa por kiki. Ave ese. Ala utu ala lo ma mafia ia ila tou ia lango ina le HRPP lango au keke e ia polo kiki. Se switch o kako mafau. Switch. Sui le ki. O le ano wingo lau kala. Mafau ko inga mafau le iam kua ngai maris ko kele ha. Mafau. Ioi. O lesi kanga kau ke fia ia. Ma utele musu e ta watu ma acknowledge rungo por kalamele nei. O fa longo foi. Ma nei ai o isi fuafuanga al proketia. Avai maunga mua ia. Le ifanga li vai lele le tongo malauri e ai si vaenga na fo e ai fo ina fo fuanga e o tua ia man to vaenga pu e fafkai ya sula ma se pe no fa ya tu le tala le o fa por kiki manga me uma ka ki ai o kai palmengi ai mai se fo o lango le me na tu tono lo fatu me nga o me kongo lo faku me uma ai ole o ile polo ke kilea. Ole polo ke kilea. O ai male loko. Ole manguia sa lilo o lea ua maua. Mena lea leine toi fai atu la utala. E fa fo i meala ukala leo kuweku. Ia, oe lale a inga le se feku la ukala. Oe le a inga mai kua, oe le a inga mai savai, mai sisifo, ma nuu mai tua, ma antara fatai. Lea la fisiri yaku la fisiri fa maongi ya lea yaki oe. E ke kali ai oe lo loko. Ngai aingi au manguia fa penge nga maua mai fa inga malo ko ngai aku ese mai ai me alo fa le fa me one off penga leu te tala no tia o le a inga le nga makwa le ai yangi so kanga o ka ko welinga ko ka ka fenga ruenga malo
e le inga ko kanga mawarulunga i le malo, e le inga ko so kanga vāvāla laka ma whaipule sa kulai. Yes, e ui o tātou tangata pāroka, e ko inga me whapenga, sa le isi so kanga vāvāla laka. Now I'm asking you, wa o kei loa mo ki ngoa, o le majority lea o le lalolangi o Samoa. Lea wa ofisiri aku, ngai aingi au mea alofa nga mai whapengi, ngai aingi au pā waia, ngai aingi au pā moa, ngai aingi au suo kipi, ngai aingi au suo, ngai aingi au sapelu, vāturu whafonga le tulu, ngai aingi mea whapengi nga mau mua. Ore kari, ele ai. O le whainga la lea ua whai ai nei. O lea ua fisosoangi ai le whainga malo, po le whainga malo ua tūla i mai. Lea ua fisosoangi aku, inga ia whaamama avenga, leo langa makiva lea nga kako whiola mai ai. Yes. Lea ua fisosoangi aku, inga ia kau whaapalengi le whainga o le lifestyle o kako lima vai ma de kango lima. Whaatusa ye fo yo. O lae, tu iei whamanuianga. A o le winga lea lengo whaiaku, ia e pikefu, ia o tau matala. Makaala langa, maybe o lau whaaseanga, ke whaasea mai ai, i le umar milionga, nga o ngai pāwaia. Whaakaika inga. E maybe o le kali o lau whaasea. O ngai whaalafi e lau kai fongo o kou poro keki, e o se kari e whai mai al malo. Ioi. Makua o e makua i tu i fesiti. Makua o e makua ku i fesiti. Ya. O le tūlanga le nā ele vaenga ele whaatalunanga. Lau fo i mai se o sau te whaasoa ele tūlanga lea, wa tele ila tau a whaasoa mai, ima share mai, ima fesiri mai. Ele vaenga lea ua tapisa ai se tasi o tamaita ilo ia. Ele sau e varavara au maa kou ngei au kilangi ma saa moe au kilangi. E tautua nā e o e tutu e sava vari whaakasi sa vari lea, lea fo ila e whai au west, wa uma i, e maangele whai o tara, ma west. Lea wa amata fo ina o i tai i Rosedale, au whaafonga mai ia le, ma mano le tātou o tunu. Nā si whātula o tara mua lea. O ke le popule fo i, to be honest, o ke re kai ingo o pole fo i pe afa pe uma e ngai ke le fia mai ia ke au po ai lava e le fia mai ai o la fa ia tu la uia la utala le nei ma la u tu alalo i ngei ka mai kausanga la i ki ngo ia ngi usila from the 20 years lua se furu kausanga ngai mai le luafe ma le fa le luafe lua sumbre fa wa lua se furu ai kausanga wo ngi usila iyo o nisi wakele koru se furu fa se furu alela fa ya tu be la utala le o kere lo po fe po a fe ya nginga ile ko inga me le la uva ai tu fo le a fu ainga e sava vadi o le ala ofisiri le tu lowa o le a kongul ma fu anga le mo mi ai sava vadi ora ofisiri le la ofisiri ya le la ofisiri ngia ya o to ye to te faia ia fainga fa campaign ia fa mai o mai le ku e sava vali le ora ofisiri nga le la fet o le arma fu anga ya le nga sava vali ka ko le melia e kasi ale me ala fai mai ele fai pule le nga ngofo se ile pili le ia tu yono e kasi ale me ala mo mia o le me ta o le submission o le ale wingo nga mea nga o lau i o enga kusikusia o lau i o enga kusikusia sa moa le ku bele pa wa nga o le me ala mo mia mai ia la ko fa sa va vari fo ile ku se fa tu lo tala le tu lo te tala no mama fo le nga o le mau te ai filo e ina i tamali i fa tai le fionga ile alo le fionga pula semi manisi o le to tele o kai fongo kongwanga o le mau o sikisengi sa ia mo mo kai fongo le fionga ia le no ia pula semi male ango i wo fa ilangi le fo longa ngisi e o fo ile to fa vai malaya asiata fa le au lo to po niu kasi lea ko io nga fili e ko le venga o le mau le sikisengi ila lo i wedding konge
Le to tele uma tangata matua au tele tau fa malulu pe ale afia ila utala lea. Au la ufa fisiti. Nga uma sa valinga makau mafainga nga kaini. Ele imanguia. Le fa sa kau mafai ai ele fionga ya anai afa anai. Nga uma nga kau mafainga ele imanguia. Ko aku sa mo ya kuila epa ole arkala kuila epa ngfai mai. Awa ko sa sar sorfangua wa make kulowa. Aole winga le u fa toila utala lenga ole la ala u fa ia umare ngofo re mamanu le ku u yau kilangi. Kalu le ofi mai o kangaka ngei malako fa inga fa aporokiki fa ye me ia. Ta tau fo ye au kilani. Yo ko fa makapoko mo ko fa ikiki. Leanga o lela o mai le ku ainga lima lea ayo le lima o mea lea ka fa ye sa moa. Kulo lela ka le wa send mai ngei kangaka ia akule epa nga organizing fo ila ko savali e sa moa. Le yo au kilangi ia le ngofo le ya sa moa malava north east west south. Le a so longa le me uma. Ai kasi ale vaenga e ka kalo aku ai male nganga e kumul fa alo Samoa a ka ko manga nga o inga ia pasi le pili lea makil file submission. Nga ua yai le fainga fa online nga ua yai le linka e vaku. Nga lo kiriki lea tau la mua ai le fono fautua o le Pacific Leadership Forum. Lea tai fono ai le tō whātele ai. Ia ole vaenga fono fautua nai te fono ai ia tofilau Stanley mai se foi ole tofa ia mata fa doruono ia male sunga ia savea le ataua mari to tele ai mai se foi ole fono so fa tasi a fa fe ngai kokongo au kilangi ngai a ole mafu anga le inga fa yakula ukala ole sau ole lo ia le Sau alu fo ilele pe kanga fa kangi mai ronga leo rungo o ala leo ngei i usila. Ai manga o fai solo. E me la lenga o fo sa vali tu lo wa mama ia ko i mako inga maro o makukua. Kasi ale mea ka ko ke faia. Kasi ale mea ka ko ke faia. A fai mongi ma fa maongi ka ko ke manga o pasir siksengi. Fai submission. File submission ole me sa awar ngai fai. Fa singo kangaka anga ko fai mai ole fai ngongi me fai ngi o le officer kongi sula. O le me ala inga ko songa le singa me ole kongi sula sa moa le tutonu I le vaenga le. Le si me le ya mangingo I ka ko sa mo ngei o kirangi. Ole kongi sula ole hai ko mesinga ole fa marumalunga fai nga malo. Le I le vaenga le tau la mua il fong kua. Ai mai se fo ole o kai o ekalesia ma le Pacific Leadership Forum. O le kongu I mafkanga nge koru kekele. Ai ole mele la tupu ngale ngefu ai fu ole atunu. Ko mea ngang fai sa moa. Kulo wa ko fai nga soro keke. Ko fai nga soro keke nga walanga nana o fai atu. Ole lo ia fo ilenga kaula mua mai me o fai nga soro keke HRPP lenga fa sa vavali umai kang kai sa moa. E keke fai nga malo. Ai awangi ngalo ya oi kulo uma o kouia. Ele ento singa mai ngai kuila e pai sa moa ile va fa government to government. A fai ole menga le ko ke fia ka mo fai kulei. Now let me straight that up. Ele amai kuila e pa male kuangai ori kuangai va nga. O ai lau ke a mai le endo singa o le mele pe afa apea e umai ku waku I le va fa ale malo. E le au mai ala ku le epa e mai fia me. E a mai fia me le ioenga. Mena le te fai atu sa mo tatou matala matatou a mesia ka ko o kilangi. Ngangalo mangingi mo le ko inga ka fa pengi. A le fo au so e runga ile ayo. Ayo so ai fai mayanga masau e tau fa sava vali fua ia ko inga maro o makukua. Ko e kau sava vali. Wa kaunga sui ka ko approach. Sui. Ale ye ro ia ka mai ia le ro ia lenga mafakarangoa kurunga I. Le kala sa uni maisi maulo ia ka mai uma. At the end of the day, ele se me fa apurukiki le me lea. It's a legal matter. It's a legal matter. Longo winga
A fai ko ke ka mai kulou wa o te kele a wolo ia a le te fai atu si ma finge le a fai ko ke ka mai ma me uma o mai ko kufa kasi o lai finga me le as a liko pero o ko e ka uma yangi usila ma me uma wo ko soria le me le o le fianga le wa ko overstepping le fianga ngor fiku le fa ma malu le fa malu a le o ko mai ko e fai le valu lua a fa fer fiku awa a fai ko ke solo ia ma ko ia o fiku solo ia ko i ma ko e lau ma ko varu mana lokonga wa vai fai ngofi ai la ko mai ka ko ka su en ko campaign ma ko mai ko fa su filia ko uma manga me fa be nga e ka se tu lo wa sa mo ala fa fonga maua ku lo wa ala fa fonga maua pe ana o fa yatu lewa o kala ngoa mama because I am sick and tired ele o mai o ngei ka ngaka fa por kiki fa ngo me ma fa vaenga a me alenga ma la kala le sa mo fa fong tu lo wa ava ai mai ngi usila ka ko ke feko ko ava ai mai o ke fa manga ku ar kala koronga ka wa le nga fa ko ngol o mafkanga le ke ile so sa wisi fa puli la fa sa ar kala koronga ka le nga fo kulo wa o tama lo e por va ai e mau e loar ko fa kasi ko inga ka ulamu ile mau fo ia asiksengi a fai ka ke feko ko ai ma a fai o fa inga le e o mai me ale le i le si vaenga ai ko yo so ai ma karo solo o mai so mai la usoi ku lo le upo to ye te nga pa o me mo lo wa nga o pa wa la nga le ko ke o mai ko ke su e vi inga le mele o manatu anga mangai yo ma ko felo inga po ma le fionga le ma malu malo. Last night we met with the head of state and I do have some footage to show langol menga le lenga fa kula kala le la ke i wa ka mo e mai isi e kausu e fa por kiki fa ngol melia o nga olai wa a fa nga sen mai kulo wa e le se le angole tu langa to se la mai ma ko felo inga le po ma le fionga le ma malu malo la na fionga le tama ainga tui male li fano va le to so lo vile lo ma le fionga le masiofo fionga le tu ala inga sa mali to fionga le fa mausili ya ma se foi ko se sila kunga la na ye umma even ya le sa vema con sula tau sanga o tona ya tu le sa vema ma fai pule o mangele minister tau sanga tele o tona ya tu au malanga mai sa moa ai mai se fo yu fa fenga inga Reverend Father Michael ya male fionga konsula ngai ko sisira mai ai oila ni si to sili oi ni si ko sili au le mai ka ko ngi me fa kasi ai la ko mai foi ko ka wa mo en nga makala langa ma tulanga fa pena na te ile wa toso to i fu na itamali kulo wa wele fa pe fetu mala le ya le uso fo i tulo wele o se si le fionga fa muina to al tai David tua ke lo fa kai lang o le uso e supporta so se mea and believe you me or kele au ngai kanga kangi o lai ave ale la to supportinga only for the name ai le o mala lai lango o le purpose o siksengi a o kua kula i por kalame ia ka mi milo mai kua ele o mala mai le si ngai ka mali ngai le fa ka mi milonga me fa ka mi milo kua me la le fa ya tula utala ta to sa mo o kilani o e fo e fia ma muri ta ire nei por kalame ya a me se fo yo le por kalame ale sunga le atau ale radio sa mo o le tano ava manisi ele o te le o fa ya to se si tu o lava pine fa maui o te fa ya tu ai le entos o le ia i to tonu le fionga kone sula o ai sei sili o le nga fio mai le fionga ya to le afoa e fa matala le o lo avea mahai ko me singa po ko me sina mau lunga o sa moa e ni usila le lo le lau mua sa au wai fo o ai langisi o inisi ko e fasidi o le koe kausi fo o sesi makala langa tulo wa o te le taunga vale me anta mo fai le fionga ya nai afa nai but it's about time to come together now. Yes, we've done that style before, we failed. Why do we keep on doing that? Na me alenga so nga fai le me o fail. Yeah.
La mea lenga so ka kiki nga so fangua mga tactic. Change our tactic. Langa lopu mongi ya mare upu ko kingo. Ele ongi ngia kungu ako manga o mai fa savari. No. Fai meo parade ngai meo kalonga to Samoa. O fai parade nga ngai ya need support for penga. O le melia. Ese me la savari fora kungu. Me savari fua o la simple le instruction la mai sa o kanga kango se ile pili wa o te fai atu moni sa mo le fefingi anga le kango ai le a o le ma le a o ngafilfilia le kua le fai pule le o le green anga le pikia ele yang ngai mea ele yang ngai ve vesi vale fai solo mo ngai mau solo ko fa maruru i fu kanga yes ai ma se nga me ko fai ia ke aula ai se ele o ifo ia lango fai pule le ongar pili le o tuyono tulo ele se pili a pai mala fai o le pili ale fai pule le green ale nga malanga mai fai pule ale nga malanga mai sau mar kai o le green ke ngi o te marama sau mar kai vai le aloa ia Samoa na ona uto e fangfangu matangi al pumati vai le aloa ia male amanga ia le anga upuna o upu mua au tau ia le tato tunu ele leile kangaka ya manga ia. Ai siriaku o nga le leile kangaka e kalia inga lo ngā manga ia. Ioi. Ma a whaingi mea, kapo vai kasi ni mauka o Samoa. Kapo vai kasi uma mea ni mauka o Samoa. Mele le ua tele na whetoto hai ma wheloko le anga ia iriko o kele. Le anga uma enga se sengi isi ele fio mai ni mauka Samoa. La mea le nga whaire mauka lea mo Samoa. Lai maua e whaavangoa ma orwhinga ngalo fo ngalo fionga kong sula. Koe ngā mea ngā. Anu mele tau te vai etua. Ngā oso mai au mea kuila e paisamu. Tulou. Lai au tele ia te au tomi a ua umarou kaimi a whai e kere ikea e kere iango mea lea. That's enough. Yes. Whai vau whepo. Whai vau whepo. Ngā oro pakpaka okoa. Mai whaa. Fa manguia ya fia me le o kur foi ke mingi pa wanga ia lan mela ko e kau langa mai ai you and you alone sa kaunga e saving al mele la mela ko ia foi a ko filau la mela ko ia foi ya ile fionga ile lori ia vai koronge le hai ioi don't blame others le ar kala kamalo John F Kennedy see what you can do for your country or visiti a fai wasala uka, a fai wasala la kulo le fionga le lori malanga foi administration, a fai wasala koko ori a ko filau e kia sanga. E se kai e kaungkong, e taun tonu. Sa se walanga a sala uka kong kai. A lan men kopu. Sala uka, sasi uka, ai makua fa sasi ai kai. Ora menga. That's why e ala no fai atu. You know, if you o makai ko inga mea ia. E peye malu mai luma o leivia le fek foi whether you like it or not I say foi ia nisi o tou le tau te fenga ngale ha I matulanga peke fia peke le fia la fa so le o foi aku it doesn't matter I don't care e kasi ale mafu anga united we stand e kasi ale mea la inga ko malo inga melia le anga ava ai mangi usila ka ke waku kasi submission o le so o lo akofa awale fa mo ngor fai ka ngoronga lua a mai ko fa inga o ko nga e vea ma komiki ma kai fa pe mai Samoa ia ole aso le ka nga mo mia le show up ia nga ka ko show up la ia e vala awa ko ai runga ngai asia ka marka ka ia e vala awa ko sa vea malanga kango ava e vala awa ko ai ka fa nga uma Samoa Wellington le ofi akora lo Wellington yes I know that for a fact e kaule malanga masi o kilangi e feleleia ia nga o kou komiki o kou ia kou fakasi o e fai masui o makako kai community leaders ai solo pala e la loi Wellington e makua i fa akumu rumor fale ioi or ko inga nga e kaunka ko maua ia o mele o vala au kanga kai fefeo ai solo ila war kele ngei sava vali kulo wa ka ke alofa ku ngai ko inga ma vaku ma ole ase mea mo nga mea kulowa anga for mea nga la nga fa mai kula e paisa mo me ko nga le usa wai le lo ia le kulowa fo I
sau fai anga mea ia ngei ma va koi mai sika ngaka ie le komiki lava lea anga lau ke loa e drive driven political yeah lenga fo el menga langa fa karango mai ai fa mai ia Samoa ia kuila ipa a vifo kama fa ngau a vifo kanga siampingi vai ngore so amai ai fu amai io so le o menga lai fai that's why ia lengo fa yaku e polo kiki umar fai ngongi me a fai o ko mo fai kausu ese campaigning ia ko e comeback le la fa tu la utara le with much respect a fai o ko ia le for runners mai le HRPP. Now let me say this from the bottom of my heart. Leanga wa fo isa o mako HRPP mako ainga ela la fa ku la kala a fai o sau tactics le ki sau kau fai I mo ko mai fai ia ko ka win solo ka ngaka malako ma fau ko e foi la le fa fo I mai fa ko ingo le HRPP wa long gone ore kali o Samoa fai action speak louder ore kali fai ngo fia mar kali vavi calm down o ka o fili mongi man mo le fai o fa o lo akawa ka o fil ko inga mai le fai ngole io o kali ngare bo fai simple answer a fai le ko ke ka o le kaimia ko ke o ai fai ai lau le I ngai I la bodi I ko ko inga ya ku le pa mari mongi o kaimia ko ke o e fai ai wala vai nga fa vesi mar fa o lo akawa fai ngo fai ku ro le o le kaimi ngai a makalenga o le nganga o le ngaruenga le nganga pa ia e ngalue mai I le ua fa mawalalo ma le loko kinga e wo fai a fai ko ke o mai e kau kami mai fa por kiki ko ia ko hidden agenda ia ko ke kami milo mai e kua ai kau fa nga ko me le siksengi le mar kulanga fa penga e le pongi sa fo fonga o le kua I me ko kamiro ai let me advise you o le mea sa o ko ke fai a fai e fa por kiki o se kau ko e fa fo I mau le ingoa le lei o le HRPP e kasi ale me ko e fo I mai le ingoa le lei o le sara mo mar fa mo lalo pawanga that's it pawanga o le me ko e fo I mai ai ma ko e regain o nga ko e sanga I mai le o le kua le ngai le fa le ia ka ngaka le ingoa le HRPP no o le mistake le ka fai o ko e fai ele mfai ko fai e le o le tangata nga ke koe restoinga, le restoration, e le o se ngaruenga kangaka. Ioi, o le ngaruenga le kua, o le ngaruenga nga. Ia, e ufso soangia kuia o kou au fia ka mai. Le au, le faya campaign, ma plan, ma tik ma uma mea mole 2026, le wa kua le simple plan. O le simple plan, humble, and say sorry. Ora nga. E kou ke fiu e whaanga solo umangei mau corporate dinner o a umangei mau kala kou ke whai mai ai ua li liu pai mala whai o le ai. No. Humble yourself. Yeah. Lang or kala ngar kusi. Wha mawalano ma le loko wa ki ngā o ngā fia sila. Pa wā ngā or kangaka e koe fia sila ia ile akua. Vai o ele whai ngōfie. A or kai mire ngei, ele ai lava ma se fia sila ia. Ia. Ia whalanunga. Pa wanga o le mea. So le lau o whai aku. A o se upu le mele o leo mai wha o ngā mai ai, wha sawa vali, ka mama ki ngā. Ia, leu ke re wha peo ke, leu ke kalangoa ma tua hala utala noa. Tatou uma, a e kofisili mai, asiaka a o le haela le me kaunga whai inga ia maua siksengi, o le me kaunga whai lau submission. E iai le link le nā wai lunga solo e umafo ito e koe tea kaku le link lea e senda kui lunga le tatou por kalambe le nei. How to do submissions. A le ai whafso o ka ia e ia I la tau o komiti o le whono fau matulang. Le ngai o lesi fo I mele ia tau sila fia. E kusa pe whapea mai. Le la whaku. E kusa pe whapea mai. E whaile le kusi e kasi. Ai se lau saingi le kusi le kasi. E re kaulia, that's still considered as a one submission. Ia mangingo malam-lama. Yes. Kusa pe whakaika inga leo o whaiatu ar kusire,
Le la o kango fai le kusi le. Fa se fa te inga le te vatua walanga ye isi nga e o fai le mea nga fa mai e kasi la kusi. Ai ka ko sengi o mar kusi nga no that's wrong. O ke ro fa ko wrong. Ele lava. Kusa pese lau e sengi kusi le. Asiaka fui maongo la kango e lau ko aingo pai la fai le ai kasi le kusi. Ele kauria mare mause lau ingoa ye. It's still counted vaenga as one. Ngare kasia. A ole mea lai whaingo fie. E ke kango e kusi paua yo opu. Whafonga mai. Tu loa lewa kango e vai manga ia. E sili atu la lo whamangi ngoa lea. Ngai lo le ave fuo tamama tina e fulu le marulu savali mea ye kau whai ra vanga ia. Kuloa. O le talala leo u whai atua le fiafili nei. Ngai ai le submission o le manga ia fo le melea. E ma whainga e pingia mai fo i oe ngai you know. I think I'm finding a mai o ngai ngai atu no fafo I will get clarifications on vaenga na fa taile fa sidi mai ma fo e moto I will get the clarifications ai paua le ole faingo fielo te fatu mo tato in New Zealand and I think ke o fai mo ta ko New Zealand ai anu e ke kango paua le o te lango ina yes nga ore kiliki o le link le ngai lunga fa mole fa nau fa mole so swangi mele ina yo to matua. And even you for kango kiliki lungo le link. O alu le fakumuti teus o ai pai la fai. Ya o uma fai ngofie basic informations. E lo le amare vaenga nga ngai fai mai. Ryan, if you can just pin up the please. Ya le lava tulunga lango sia o Ryan ole ni we Samoa le wo fai le producing on tatu pokalam na la ngase ia so melana le fai ma fai tu la u fa ingilisi ia le la tom fai Ryan e vatulunga le link le lava tu yes thank you very much very kako ngalu le fakas ele o la usa vali fua ma e ma ye fua ele o le mele nga le mo mia o le mea lai mo mia, o le ave o lau submission. Ai sidi mai, e ka ua la ngai ka ngaka ia e alo ia. Langa lela ukango e wha mangingo ia autou. Whakaika inga la. O le te le, o le alo ia o le submission sa le. Lau wakua se uso kulou le fionga whamui ngā. David Tua. Yes, e makua alo ia. Kamalalea. A ave le pepa e kasia. Ewe. Ke roa ave le submission e kasia le fionga ia whamui ngā to David Tua. Kei roko I kiki kawa a ko haere ke leo isi pasenge. Now, this is the reason. Le ngai consider New Zealand. Le afu li lingi markau kuar ngai kama sa wha mapu e po e heire le aku o New Zealand. Yes. So e mera la. O kamalanga. E la fo io e vai yes, e la vai mai e ta ni o fatu fa e le fa le anga inga. Ai kako wo le mea e fai ngo fie mo tatou. Le ngo le mela wa mai manga ku ola o pasir fai ka mua so or fai ka ngonga lua le wa ka ko ngau uma inga ia tau ai ro ko all in ka longa voi le ke fai ke mingi ki nganga fa ku ro fai au ya o ke poka la ke poka ila ka manga ole all in kai milangi this is our moment Samoa so e medala o e fo ile te fa fonga mai pe yo lo ka mo ko freka io kasi dia kamari boleh yes kamalo ore ko fleka ngai ko kisir fia umar ko inga leu te tala noa tuai sa mimika ingi usila I fusuanga fai pelenga kang kala ia fa pia a kasi lang submission e ave ko kong a kilo mai ia ingi usila oh wow ole fo ila so matua te lelo la tu sao a oi ma le wa batulunga Ryan when Ryan is ready I will get pull it the link will be showing I lumo tattoo screen ai na wa batu na wa ye pe anga wa ai mo tattoo ya tangata lau tele this is how you feel ke lo oi kango kusi ai o te lango ina yes or yes I support you the Samoa citizenship bill. Penga lo kango fe yes I support it. Right.
O e ka mamar ki ngā e le kaumake o ngai ai children, grandchildren, ioi. Wha mole fisoso ngiaku. O le simporia, ko sape, ioi. O e aia i ro kango wha akele au mafuanga. Ai pau wale mea lai whai mai. Ia whai lau submission. That's it. Ia ora ngā. E le wha peo u whai atu au sesi tu te le o a mea o wha. Yes, ngai sa o kou. Mark Hunt, David Tua, so, you name it. Ia la aula kapi. Le aula kapi, ka go mai ka, ta Ioane family, le mai la uli o Rico Ioane, ia malatou, o Savea family. Se you name it. Ko akele le ko mai I ka mawhangau la tau, ta te le o whai atu wha pa apikoi, ai o ngore le o manatua atoa. But you know who, le ngau waku, ka ko link tonu wale na o tau sila mai ai. A ekiliki ai. Go there and do your submission. Please. E la vatu, le wo ofso swangi kwa. Yeah, Rhonda Wright, already done our individual submissions through the link via Blue TV. Thank you very much. Vai. Maria Wilford, ya te o dowi ko ke fso swangi. E lo fa tu se si tu. O ngai foi kai minga al pepesi al fa mai le fuka ka sauka ika ia kuloa ngale la vere fulu makulanga e uye le ka ke o ko popoling ko viki manga me umam tulang fa bena but let's be smart about doing things. Ai e ya le me ku aku ngai mea. O mai ka ko ngal lu fa kasi. O mai ku ku fa kasi. United we stand. Divided we fall. E kasi are makau mai angi usila mapapalangi. Vai o mai fo eu aku fo fai mai me ya o mai fela ku ai. Vai o aku. For your information Samoa. Sa o mo wai po na po. Mai le sunga ya Savea ma ila to fo yo lo mai le tele o nei mau me kapisa mangi. Penga se. Sole penga se lau e penga se fia. Ia. Talo fatu le fionga na sa e fa matu e tuale. Ia le nau fa yetu fa pena. O mai e kako kuku fa kasi. I lo utali tonunga le mafukanga lea e lau fionga tofilau kilifi. Ia na wai masani fo I botato fai mea I o tau tifelo I me fai. I lau fionga totoli tofilau nina kilifi. Le uso fo ia Savea petone. Ia. Lo ta fa so fo ila loi Wellington ma ile o tato uma io e pe le upu ta alo tamma le uso. Ai o laulea anau ma laulea tu o lalo. Io. Mai se le fionga il fa lo longa ia anai afa anai. O lau tu o lalo po ai lava committee lea. Ai se ai le o mai fa kasi. Ai se ata tau te leo mai whaatasi. Langa ukere o se komiki o orka kwhasara lau. Ai tau te lo o tau. Leanga o lau leanga ruenga o le longo puia lii. Le mamalu lau tele. Leanga o mai lea so makuange ngefu ai isi ka ngaka. E fesili mai ka ngaka ya. A tonu ele o fesili tele ya autou. Wailanga ko ai kiki ya ngai show up paku ma. Ai fesili mai ma messenger mai ma mai asiata. Ai se ha ele mea ua lua ai ngei mafukanga. O ai aia o ai la fai. Le ala wo to itaru sanga tu malanga vai. Iyo e. No la ufionga le toto li male nai tu or committee ma uto sa fa ma pueina le na le vaenga sa malanga tu faitunga mo le pili. Fa afteitele le totua ma tulanga uma. A ole au ngani male tu walalo al prokalame le toto ya ma siata. Sia mele to tu fa tasi so le puli. Kukufa kasika ko le anga ya uru ka fenga e se fukia vai singango ka kia le melea fo inga le fa porkiki ka kia ese ai ka ko mai fa le mele o se ki sengi le langa o ka ko umare ni usila me foi na le na fa tu lo tala fa tai le fionga ya fa tai to fa mata fa to wono a ko fi lo ka ka le ke fa ya kwani ta tonu ale le nga sufia availe ile filo inga le na fa I malayola le HRPP. Lengo ia e or kai fongo e ngale maftanga le HRPP. Iyo. A oia
lea e sui kai fongo fau kua lea e tatia ese ai au tafar fa porkiki ai o mai kau ke ku fakas o la ula tu ala lo tu ala foi le vatu ile pulenga io e committee e fono fau tua o le Pacific Leadership Forum ai mai se fo io le tulanga i fa fia ngainga so fa tasi ia mar committee fo io lo tawa va me mai e tofilau mai la tou o le ia mal sunga sa vea na on avatu le tu ala lo io ele ia mo o ili wa aka ko felau ko ai e kusa pe ko ke fai mai kusa pe ko ke fai mai wa o tadi le tele na sau no ai ni si fa mai ia se a vau wa o ko ngama ko a vau wa power me i oso ma ka submission ele sa o ngaka to lo wa io to me that's not right ele sa o ngako inga ngava io ele ka kaunga ko avea fa pengar me le alanga olai o Samoa e koe fa fo i mai le sikseng ele o fai mai ongi kurupu po ongi vaenga inga ia koe fa fo i mai le sikseng vakuna la ku ala le o le ye kai mi o le maua yaso mana ia le tasi tato game plan ku fa kasi o le ale me yai o ko fa la inga ma me wa yai o vatu tato loia vatu tato professor vaku ka ko fo mai o ai makanga ka mai tulanga fa pena so le puli fai uma submission o ka konga al mere yai ia o ma enga peila fai mangi fai nga fa ka vanga fai ia o mai ro mai singa makua ke kele me o mai fai ma me o savali ma o mai e karosanga mai o le dale me ko sa vadi fu kurowa ali si me ali ko sa vadi kasi al me ala mo mia mai lo e papalangi po lo submission silia ku me kuskusia iyo ia kuskusia lele ma me fa penga ngala fola ia le samo na si vaenga le na samo wala fa fo mo tatu ma lo longa bu a fo mai ya no fa si fo le vaenga le tatu fa so ni vanga le fiafi. In 2019, our Pacific family in Samoa faced a devastating measles epidemic. It was a stark reminder of the importance of immunization. Our Pacific community is strong, but measles can strike anyone. Immunization is our shield against this deadly disease. Let's learn from Samoa's experience. Let's protect our families, our children, and our elders. Let's show Aotearoa the strength of our Pacific community. Immunize today, protect tomorrow. Let's stand together and protect our future. E fia Pacific Easy whaelo atu lana whabitoa mo le aso sao tina male masira atoa o me. E whase pun whaelonga tupeta i lua se lau ta lau sau nia mo ana paanga. E lua se pun whaelonga mo Samoa, lua se pun whaelonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whaelonga se fulu i aso whareilo wa yaso te tasi. E afu atu las whareile se fulu o me. Mana tua o lo whaawau fo i le whabitoa e nao le lima tala al tongi pia e whaonga i le Pacific Easy mobile app. O lo avanoa fo i le direct transfer ti posi mai e lau tupe i le tātou account ma whaatino i lungo le telefoni la whaino tupe wha mamoli ai nga whapitoa. Awari ngalo si lia mara fitu se fulu a tātu la la wha sopori ai Niusila o lo awano fo ia tātu ofisa i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisha whamtalanga bala au le telefoni o Valuselau o Tasiono no Bea Siasi i le apia fōringa Pacific Easy o lunga lo penga tawhailangi www.pacificeasy.com. Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mamoli Samoa. Mo le whaongai
15 minuti on January to live fitu tali fitu to lunga le tanto proclame renia sufraile le tau yai. Ma le malo favor tanto watunu iyo e. Malo lava fo ile ono sai ia fa to fo I pena da fayatu. La tala lea. Ka ko ki fia maua Samoa ia o te roa no fo falo fani ai mai ser ka ko pili lea. Enga ka ua ia Samoa. Tatou ia fa kasi ia ka ko langolango. O le foi ko ke fa fonga mai. E le o fai aku asa ukala o le langolango. Ka ko wo e langolango. E oe. O e fo ile te sila fia le leia la e soifua o matua o tua a mai le tasiva lua whanga le tasiva whaiva ia Januari le so mua. Ia o ko fo I watu umalo o mali liu nei tua a o le soifua mai. Kako ia whakasi e manguiai o e manguiai a. Ai e le o se sava vali la me le fai mai e o fai e le o mea ngala manga o mai ia la lo I le paremengi e le o mea fo ngala manga o mai ia le fai pule Samoa mo le tosi la fia o le manga o ngor fai pule le nga avere pili ia e le I avea se pili e pai mala fai mai o malava le ai nga ave e tuiono o kanga nga avea nga se ia le pili o le manga onga fo ilalai a mai e kuiongo. Samoa fa mole fai lau submission. Fa ali lo ioe malo lango e ala I lau submission. O ma kousa ma korfelo inga matuiono. Me fo ile mana ye pe anga o mai umai mai si komiki mai si vaenga wala ngale sa vala audia na mo wala ofsiri mo moale. Samoa o kele ko kongo se komiki. Lai mori maua ia I lantou nei o kele I kokongo o kele o kokongo se komiki. Leo o fai atu mama. Lenga wala vala utautua leo ke sau ke ku o ke lenga o me fa pere o ofisiri mua le fa fonga mori maule to fa io a tele ai e o le sunga ya li atau savea e o ya to filautet o I umango ofisiri ale ofisiri ai. A fer vaenga le si vaenga le ia le yo kangolo ka urso faturo fo anai afa anai wa pi fe ngofie lo umai ko kele fa kwa fer al vaenga nga fa pe ur vaenga nga ai sa utali sa vala audia e te tauna yai I le mele sa fai ile fio mai o fai pule ai pe kai ile ia vangoak ile yok nis o inga la nga o kilo mai mo fa pe wait a minute. La for kala balang ifo ilele mai. Something smells La for kala. There is something that smells what? Fishy? Is that fishy or chipsy? Yeah. Ngo waruaku loa o kilo. Wa ofisili ai lai loa ma fanan ma do mafutanga. O kanga ka umangai e ofo ile tamai tai to fine to lo le fionga to filau. Nina ma reuso ia savea petone. Ongi wo. Fa pena fo I tamali fo le taula mua tu I le si fo I le la ofisili la nga ya te aula o ke alua o te lango tu lo lava e li fa la lango le mele sau I le fai pule le anga le pili e le o se pili e se fai pule sa moa I le kaimiringei o tu yono langa se ia o le mela e kakaunga I tu yono pe a fio mai ia fai pule e ka kaunga fio mai le lalo langi fa afkai ke le I ka ma ki nga ma kukua ala se kumu fa kumuri ai le moto sa mo le ngaso io fa afkai sa ia kongu ka ma kukua ka kai fai ko fama afkai o nisi fo ino vai tunga la fo e taula mua mai le fo sai o ai o ako ngai ka ia pe wo ko e kau confuse fa solo ako ai la na le ina ufa to e fa ma to e fa ia tu lava pe ka ko lango aves ka ko lango se kasi uma le ala va a tau te alu mai tasi le wala ka ko si ko mo upu ngai fai mosi kasi ya le ala ka ko si a faia le ala ka ko si or kengela ngofkangi o ka ko aru or kengela ngofkangi o a faia ole ala or ka ko si or ko inga woki ai o faia va o ka ko aru or ko inga woki ai faia va io ai o fuangi fa pe mai kasir ka ko kasir ka ngaka
ai fasi i ese kau ke vakuar kanga kai kasi ele make sense nga ko nga me fa penga o lo te vatua va nga na fa tu langa o maliu e fa matala ile mele ka ko ku fa kasi ka ko wo fa kasi ka ko polonga fa kasi ka ko ave fa kasi ar menga la ku wala nga ye la tu o pata tu email ya le la fa ko la kala o le me kupu mai ku o me ia e fe kinge ia ma fa tupu ai fuore masenga o le ana na mea wa fo ila la nga le la pila fa ku au wo isi sava vali ai o isi ir mo ka sa mo o isi fea ai kasi al mele o mai e o ila roi wedding kongi o le average submission na o to tu lunga fa feta ya ila dola ko faila ko submission nga o to eva tu lunga ile link le na o pina ku luma tanto por kalame click on that link failo ala submission e uma longa faia ngai va ile lo mafanga e o foi ke foi ki sa vali fa ma ali fo ma furu e fo ke le isi ma me tulo a fo le me anga le nga polonga i wo fa ilangi fo lo nga yo ka ko ma ku mangisio ankos ma antis sa polonga fo e fa le me le o savati no let's play smart now ka ko play smart ele o me uma fo i fa ma ka ko savati Risi mea fai fa nga ye tato ma fa kulo fa fonga la tunu fa nga ye popoto ma le ata mai ma me o fa penga ai le nga lewa ya march nga lewa ya march ya sa oi ma le fa finge nga le nga fai langa march time left right left yo man ko fa ko ala ko ngi usila ai la kuma ka nga ke leading ngai fa ya kala ole savadia march time left right ala wasa sa o wa fi we ma fo le about turn le ka fa ma fo left right left forward march allu lo male mancha alla le sa o le march le left right left ala si i vai forward march va ya ku nga ka kai piko dum or pa au ker mere o sa o le lai fa pe uma about turn no e unha fa li liu mai ai le oilo mai foi ela uma maka male au sono ya wa mako inge ngefu le ma fau fau de ngang mo mo ngang fa longo e le ka fu la wa fiu e ma fau fau le about turn forward march left right left was sa o ale la wa vai ku siro makua so de ore la fe aki si mar pa o ke ele i ko fa no inga se wa ke e mai le pa out Tolo io or ko nga me la nga ele o me o mari ka ke machali ori se foi me ku ro fai mare poto ai mare poto isi kaimi ai re nga o le manga o ai foi e kau fai mai ko self promotions nga ko foi la ie ko ke ko kau pior up mai ko reputations wa ai fa foro ko i maganga so ie ko ke ora leanga o make ia nga mea ioi ai pa nga me ma o fiu o kanga fa kari mai le kai solo fiu e kanga kai fa kari mai kai solo a o fiu mo vai ku nga wa mau vo le ke ero mai mo le about tonight le pa out ia nga su e romar me o le inkia e a ulu ai ta fenga e se futia vai singano a o tata longo le ma le tu walalo tatou ta mama tina ma tu ma sa mo ko le uto fa fonga nei por kalame o la ulea o te le io e a u le kele o le mau savali le i le savali le fa tulanga ma le foi ma fini ia ke le ro ha po me ko lo ia pele lo ia tina na my business ar me nga le ka ki fa ya ko o kanga ke se fa ko la kala ke e fa nga malo ka urunga era upule la fatu ta sile nei tanga ta faisa se lo ia sa ka ko fa maurulunga e nga we keep the rule of law ai ke e ya fa mai sa o me nga fa ile ta pipi sa o le male e le believe fo ile ko inga kanga e le believe le fa ko fa la ingol paloka ale ku e le ka ko ngoi ka kare era ula o fa ku io le ngai o ke pingia ko ile por kalame se i fa popula i tanga dai hire na chenda ia iska ka le la ko o mai ko e ka pure up la ko reputations ma ko e ka o mai wa live on a fatu matuna ma fa le nga malenga
Ale la ko ya mai ka ufikangisi mai mafa nga mai Samoa sa vadi ai mana tua mai foi la o Samoa at the end of the day le melia ili sau noanga leanga sau ngoa ai ia tuiono i le moto Samoa le filo inga ma Samoa at the end of the day e umma enga e ka oko i le malili enga le malo Samoa ma le malo New Zealand pasi ai o ai le malo le sa ke e mu ai ka kale le usau fai me yengi o ai fai nga malo nga ke e fai nga malo la kula mai ya ma o tau tino atu ele o sau fo e tau mai e tino ya e sau ai leo ya Jakopo e sau e whaakingo mai ya e sau ai leo ya Jakopo ele o sau e mai whaako whala inga le fionga le kamai kai pane mia e a fia me o lai sau e mai whaako whala inga kuila epa a ora ka ngaka lea na musu fo e whai al mea lea yonga fo i kaimi tau runga pokala me ne vanga le fiafi whai lau submission nga wai runga ia anga le leile atua le alo atu le weekend a maluru foi pe afa o I'm sick of ngi ko inga kaka fa pingi o aku ia mea oki mai fa le kongu mai sakia mai ia mea ai la ko o mai ko fa ngai si mea ia politicise ma e foi lili politicise mea ma ko o mai ka usu e mengi langu ma me fa penga ia kasi ar kadi on mea ako o salamo ma avele ola mo ke riso ngai la ngonga lea le mea ka kaunga fai le mea sao e le mea ka o le mea sao ma le mea se o le olanga ngai e le se mea ka o se savea ku vai lua e fa u mai la por kala me ngai mingu ke ia o so ifuanga le nei nga o le lua it's either you're wrong or you're right ele aya ma se mea nga e wrong ai manga o ke e ke sa wo maku nga sa ro le ke kausu e me se me fo ile le ke kau mana o ye to le ai wata ma mai fo ile tunu ya tau runga pokalame fa manga se la manga o le tau tamari la fo fanga va tele o to ma sani le fo pokalame tu atu sa tae ka ko filo ai e sa ko papakiu iyo watu o e manja ku e mawailau Samoa ya if you mana fo ina tamama tina matua do kongo show o dia o tolu fa ngole linki la ya o laptop la ya ma fight le no la tu lo sutala le tatu barbecue le so ta o si la mai huge barbecue o le lau mamoe o le si upipi o le chicken thigh o le ham ma le sausage green salad ai mori e fai le ya lua na o lua sutala ka ko fere ka fa ko so barbecue ka ko e vainga ma fai lau submission ai ki wer fo e mai fo savati Free Winsford Street Monroe ya Monroe la tur weekend a siata fa le malu lo fa tele mo auto tatu fila ila so fu me Monroe